Sompa. I did a mother where we are getting. I didn't know why. The Akuraba in the Jam Wadria, now we did the Agray. Asem Mpe Nipa, the Pada Panawasa. Kusia Pia, Musuan. When the Pada Sani, I think Kramer in a chair, we are getting a compared to see a chinua. So I think Kramer for so. Nasanya, ye fiancé no DJ Becum. Or the Jacum Nasa Moana, or the Macoba Cajon. Nasa Utrania ye, Nasa Pussy Mpe. Now Pramlepia, Nasa Mpe Nipa, Nipana Panawasa. Asem Mpe Nipa, Asem Mpe. Area, Diadaya Kosoya, and the Pitri. Sompa Asem Mpe Nipa no. Hey, Okwaduma Samo Hihwa Fidie, Emma Tramo Bidie Kope Bidie, Asem Mpe Nipa, Yaba na yaba, ye, Omanfo no afeye dodo. Omanfo afeye papa, enye Asem Ketua kura. Wono no, wakuchi ahene ono no. Hey, Sompa Asem Mpe Nipa dende. Yani abai enya asam ketua na ebono so ekoni nondu so dia odofo masema meka che onyina se pa konwa tenase ka kire obi na obi so enka kire obi se ebre no aso ewo Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie so wabrofo so aboagye na pamfo atrase no odofo meka che se aha na abatempani sem ene enkomode ene afutu sem na dati ankwama bi no watumi edibi abobra bronya bosomi atoso edu no neta etoso edu ensia and in the 16th October 2023 basa yadom okutwa nso anan ankanso no wono na ebo sadai no so abapa osima edu emienu ewo dia santema ya jetum Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie no so no oso fragetiam akwata na bisia ka fanta fra bema no hey adigade abakade kumasi dom wokoduma samwa ohwehwa fidie ema tromo bedie ekopa bibidi Asem Mpe Nipa wode ya na wode asem hwe ene asembesi afidie so ene asembesi na ena samwa esie no dia banyina ne se asanteman ataidi babia ekonanim kama ena kronoma posifo so ayade kronoma posifo o ma yade na meka to se duru babia se onim de ye na se wa anya duru babia ya nanye o ya nanye ene e bekọ kronoma kwedi nkomo kakra aposifo no ayade papa si ya momua omna samwa bibia bako die ofosho be manyankopa daroma okay ode yakwaba ye ko kremu so yi okay bibia ye kama kremu maami afrim ewo ofesho abofo na kronu se sunye pa na kwano so ofe tete na meka se kwano se unam so a ete se be wo Jamaica because ade bi e friend fruit there se ope ade e friend fruit pa there e sa ekwano so ubenya kwadu potatoes ubenya nka chese bibia bi ho enti enu ano na so ofe e ba so ka ni giant ema abroti am chan ba bi didi kakra so mu di fufu kama enti na chese eyala eye abroti an kwa na di fufu abroti di fufu kwa makase na ne yemu twa no odi mu kwa ma do ni fufu da ono on se otiwi ase na etua fufu a anigye kese ba akopa na etwa no obi wo so mpe o na make kwa kuna se wudi fufu de sa paturo di anoma fufu de be ma de se otiwi ase na etua fufu a ono kwa so ade hihye obi so de hihye obi bi sai se oyira wo na oyire di abedwo na so di bi oyire no fu hihye na so sebe wo hwa e hihye nti ya na esa o mi de asi asem de sebe ba ho asante kasa wo kana de sebe hwa ye nchew okay wan fa sebe na ko ne trade a wanyamane nti sofa no eye mama ncha me sofu jima class is live mission lobito na no de ne birthday na e pai
na bibia ko hye no nanso papa nyame nhyira wonye okese eti yenko enim okay poko abra bibia boko Osei Obema kontonchi dihye bohia kumana na me amani apon dihye ne me oyo ohini muwa se na kwasi ada ya kwasi de o ne kwasem na akwasi de we na me wo tunsuom okay na agyenim boaten ono ena yebutoku hene okochi ahene da sebrese bunsu asantema po hene ne tonfo hene no na agyenim boaten ono ana sa ye tunsuom hene akwasi de me kochia no bo na ode ne nko Nyankopon hyira no o punhyira nsem gu me so papa wonderful timeshira oni na trankonwa nyina no me kosra ho makwasi de Osei onse na nanom no Nyankopon hyeda mo mutumi wo huhu eti se wo hene akasa ogina ho no mu a kasofo onse ohene bia esofo ohene bia esofo ye kandini because obi o ye kandini bia no ye sofo because on timi hwokro ya on timi ni sofo nyi eni so ohene bi tenasena so ye amamla ni amane a ne sofo dwumane no na wo ye no oh yes it is wo pun hyira sema go so dia won kasa wo hyira ba encha hinie no ebe hyew na agyenim boaten enhyira nsem wo de ma me no wonderful wo se abra me baye adwumadie no katacho ba ma free mu no ye bo mi din no sa no mpabwe so cha akodai na so nyame adom so no sade masia aba no wom se mintumi nuru katacho de mintumi so nuru de na so maye mafam de ni nyina ye nyame asem ye beda se ne niema ya na ode fa famu ye nana kese bi a ono so ya na ye ta akọ no so ono so o dwaben ono so odi akunya tuntum wo dwaben enche dindin ebetu dwa ye na wo kotokwa ya eti enche ye dindin ebetu dwa na ne din no edin mu odu ewo no so na pia ye chia pa Nyankopon hyira wo mepepem no etense kwandem so a na ye nkonkocha no ya brade nti ebekokcha brade okay mami tia bibia boko Osei Obema Nyankopon ada Roma Sompa ne akatua nti akatua pa so ayefe se mi hia ayefe pa ya susu no wa no so akanfo obi fidie mu nam na we ya ba so sere so na so awi asefo nyina nim se me ana me kan ye unua ba sere so a da so kura nyodia o hwe so amu akonta kanfo obi afidie mu nam so a na hwa wa yi no ya dey akoyi me da se de asoso ama me ho ye Nyankopon ada Roma na ye gidi ye se ye tiefo ne yahwefo nso obi a ho ye nti no ye tena sie de na ye sradofo se Sompa TV no ehwo a na wo hwe ye na watie yen ewo Sompa 93.1 eno so ewo Kumase na ya na wo hwe yen ewo YouTube ho Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 o Facebook ni nyina so betimi aboa o saa so na Twitter no so Sompa TV sa Sompa FM na enesi obi di ma de hyenti no wonum enta mitchuku abasem a ebetimi enya afutu sem de afiri mu na etimi aboa ama brabo konkan ama yedi aye chefa ni nyina da obetse ewa Asem Mpe Nipa so yenchia diaspora group fo ni nyina mama Kaloni sister akoso CPC yenchia wonum nyina na yena wonum asema gamfo so na esiesie manim kama ma minti no yena wonum ase Olivia ene Majwa yeda wonum nyina so Osei Obema yenko okay abrowatia na otene kan odifo pokwa so ene wa register kama mno asamoa ono so agenadwa chief executive producer madwumadie we bema usu kankan ene ne hododo no kakra nti wantumi amama bepiem na ekoba jese sempiri mu bema wono sabre o TV o Sompa TV oni David omo bo adwuma papa wadawroma na ohu yen ewo kasafonyini we eso na banso ne de hye kwakuyebo a eka producers na sa na aduana banana ya mensa abrampa otafrija ono so eka producers na otafrija na dawroma na ochichi fidie mfruma ede ema me wona di bonkum hene ene anwumere na ukọ MC ahọ a school fees ewo ho sa na Kevin ono oyata ima omunyina ebo adwuma ka ho na eso na hwanya Kevin upon okay omuka ho na eso na Rashford Sompa adidie ono na Asem Mpe Nipa
ɔse ope sika de aba beto show we ntu onyene teduam firi sɛ show we no ɛyɛ agrege program ɛwɔ asantemem ha ntuka sɛ ɔbɛtɔ de anagye okura sika kɛse o ɛnya asɛm ketewa agrani de hye ba kachire obi ɔmo nyinaa ɛka ho ɛnɛso reception ho nyinaa no ɔmo bɔ adwuma ɛboatara media company limited ɔrɔfo akofro bofo mpa bɛma ɛso ketewa me yipa brɛ na Osei Aboagye Oforisuo ne ntimfo so me nam te adwam na me de Asem Mpe Nipa ɛkɔ bɔhyɛ asase so na ɛnɛ so dro driver ɛnɛ touchline ko a ɛna menam kama ɔrɔfo na futu sɛm a me de ɛbrɛ wo no tietietitia ene no ensem wa ya boboa no ede ya gu ya apono so ne ya paso no enya asam keto ibetu no sere ene abasa ede ama santeman ede ama Ghana man ni wiase afa na nyina eno ti Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana subscribe share na afoforo hwebi ontie bi emfa free ho saa na YouTube abogafo ade no Sompa TV subscribe share na amanfo hwebi na ontie bi emfa free ho na Twitter no enso Sompa TV Sompa FM yankon emfa enko yanim obi ani ho awapa afutuo ene atenatene ho da bia meka kire wiase meka kira santeman se yemfa nto yatirim yemfa moye kotodwem se obi ani ho a wapa afutuo ene atene ho odofo ene meka kire wo se ana mi busa wo se obambofo ene hwan ene futu se ma mede ma wiase nyina ne se wankasa obambofo ene hwan orofo senti a me kasa asem we na nwumre se yimano se obambofo ne hwan no me okidie se wo de ahye ho se na woni bambofo de a ene na wo moboyie ewo wiase asetenem enuti ene mafutu semu a mede emma wo no mi busa wo a wo hwe me wo a wo tie me na nwumre se wo bambofo ene hwan ene bo ho bai se wo kwotwe oni mu a Kristofo ani Mozramifo wo mu dia wo nim se wo dan krupo twediam pon basayi adom Kristofo anim se wo dan basayi adom na Mozramifo enso anim se Almighty Allah enunti omubeka kire say has been Allah is sufficient sana kremofo beka kire se o say Allah is sufficient there na chese Mozramifo nyina nim se krupo twediampon Allah ena hwe won so Kristofo nim se Nyankopon ena hwe won so enunti ena mi busa o say wan kasa hwan ena bo ho ban wo sunsun wi asesa asem to wa hwan ena betumi aboa wo Kristofo ni Mozramifo si Nyankopon ena hwe won so nananom a wodi bodua eye adwuma edi bodua ekira so se Nyankopon tiase na chese wie ya si nyina no eye Nyankopon de ade a na se nei se ye bo Nyankopon di na se wo so mpa enami busa se wo hwan na hwe so ubambofo ene hwan wo wadi free ene wa fibam enframa wo home ye busa se hwan na de ma wo hwan na de wo ko ede wo ba papa bi a emre bi mene no tra ka mu ka no etu kakra every Dr. Mensa na mede mani echrem ewo mikroma santemampon na yakeka mu eduru Abbas Johnson na yekoma ponten afam ho no na asem a okan ya ne se me wofase odi yekwa he obia won empire obo won trimo na de kofa bae ne se abrantie bi ye se wo bom paye ena maami bi so na no se obia mo ne paye wo retrim efiri se obia won babia ne gidi ewo enti papa na sem o kan ye ne se ye kwei ka no enfonso bi na eba ka no ho se ka no konya nkwanhyi a wo de tie din o mo bebo na yakeka ko yanim
na yetra enkwanta na yeku odumase no odumase nsuom ho ena ka bi yi ni ti na driver ni no overtaking no wa nwura mu ntemu a eka de na said ya manfo tiam ka Jesus no eho ena papa na kan se me wo fa ase na minim de besie ena me kan ase me we kire wo edin bi wo wa ebo a amanfo edo nkidie atoso se sadin we ena betumi abo me ho ban sadin we ena betumi ama abrabo matumi akwa komanim na mi busa se wankasa obambofo ene hwan senyo obambofo one Almighty Allah ene Nyankopon a na nya nananom ene hwe so a ene mi busa se ewiase a one na mu wankasa one na mu sa akwa na se yaka sunsum wiase ne atia sim honam afamu a onofo mi busa o se wa bi tro se hwan ne bo wo ho ban eya posifo ana sojafo ana se custom fo ne bo wo ho ban ene asem wa me ka kire wo no se sauti wie ase na sauti Ghana wie ase dia ene asem wa me ka kire wo no se wankasa ye wo ho bambofo saye ka bambo padia wankasa ekura wo bambo na show hu yie ewo wadi firi enu subam ena asem ameka kire adasa wo Ghana hano no efiri se gidie no asa gidie no asa ne sei se wiaya se ye hu wo Ghana ha wo ye nantiem anadwo ye nantiem awia ye nantiem anopa eno ti se why wadwene se wode wani ato obi susu obi bo ho ban a wodofo ene me ka kire wo se wankasa hwo ho yie na wotu anam wotu ni yie na tumi aboa wo ene gidie no asa ho eno ti se wo ya wadwene se wo twan so obi ma mebo ho ban a wodofo wanhwe yi a fa ko a wode onyoma na wie aguo no obeba beto no na ni wura ba besesakọ wanhwe ya baby a wugina no a usika shobotum no wanhwe ya ebebo tuo ama wakọ anoti se woni bambofo bia dia wodofo bronya no a ebeba no se wonam kageti a shoboto yie shobag yie anoti ya kan bambofo dia na wankasa no ewo se wo hwo hu yie na utuwa na mo yie enunti minwa mami yi papa ne masem wa me ka kire on se ye kan bambofo pa dia e wo se wankasa wo hwo hu yie na utuwa na mo yie wadi firim ani wa fibem omanfo pi edo ho ato anwoma bi so omanfo pi no a edo ho ato emo ani nwia so ye musa wo se ene asi wo mo sei anuti siade ho akototo ahonyini bi so a odofo wanhwe ya ebeduru babi no na anwoma agensamu anuti enemi busa wo kase pa se wo bambofo ne hwan na do ho ato ne so anuti sabre ya meka se Kristo ni be se meme de me ho ato krupo twedi amponso wonu ne betumi ako agye me anuti Osei Aboagye so se wonu so ade ne ho ato krupo twedi amponso wonu ne betumi atu ne nan na difre ene na fibem na se Nyankopon kura firi ho a wonu akasa wa hye ne ho den se faako a wode ne nan esie no otuko nanimu a obedane na ti ahwa anweanim se mfonso bi ma anweanimu a eno nti odofo ene ya na wo hwe ho yie o efiri se ye ka bambo e wo man Ghana mu a odofo dikai efa ho si wo se wakasa wo hwe ho so dane ho wo chema hwe wo ho so na watumi akọ na watumi abazundiem se wo de wani ekoto obi so ewo honam afam
Odofo wan hwe yi a obedu dokono kwa wani ntie no na de kura wo nyina no obi afa ekọ enu nti ma asem a me ka kire wa ne se wo ankasa ene obambofo ene hwan hwe ho yie hwe ba bia wutie yie hwe wadi fire mu yie hwe wafi ba mu yie efiri se ene enidaso yansa asenidaso yansa e woni pa fam dia ene kametumi akase fa ho to krupo twedi amponso efiri so on the ball wo ne nim de wo ye e na wote de wo ye ase nunti no ene no ye ko ekoye nim se ye tu ya namon e de akoye nim no wodofo masema meka kire wo ne se eduru ba bi na se wo kọ wanimu a hwemfuturo na watie mu wachi no se mfonso mamu a mfonso ba mu di a fa ko a wo ye mfonso no pa ho akyɛw na kokɔ wanim so ye ne sa ebisiu yie na esiu kra yie ɛyɛ me modɔfo pa Osei Aboagye Oforisuo ne ntin Oforisuo pɔkɔ bena Oforisuo medase menchia madɔfo na menchia Reverend Samuel Nyameche Miracle Films any director fo nyina na mama grani akrobeto mpenifo eba ya twetwuru mo nyina edam asese nra mo na madom so beboaye papa Reverend Samuel Nyameche na wotweda no eyi dan so mo mra meboaye sa wo bebe edin na akopon shirapa na ochikire papa so re movie industry na ekoso to bi amfa na onyim Oforisuo hwan ni obambofo asem wo kan de eye preaching kase pa sabna asem wo kan yi mimi nwia kɔwense ne bɛka sɛ ɛyɛ awurade minwia sɛbi ɔno so kontɔkwa so bɛka sɛ ɛyɛ awurade minwia odwetwa obi nantiri so bɛka sɛ ɛyɛ awurade minwia ɔno so ɛyɛ pɛsɛm kunya so bɛka sɛ ɛyɛ awurade minwia ɔno so sɛbi ɔyɛ niberefoɔ ɔno so bɛka sɛ awurade obie ni hɔ a ɔbɛka sɛ ɛyɛ bonsam da bɛka sɛ yɛkɔyɛ kusedi bi wɔ akura bi ase akɔwensafo nsia nom ka mo timpa mu ana sofo ne se wa de befa Kristo Yesu se ne kana genkwa obia maka akɔwensafo nsia no bi tomba ya no mepedwo munsa ene ya sachera ana mpedwo munsa ye bom pa ye ma omwie ye pe ene ye se obia mmoni ni ombobombo di na omade se den se na otwe mu die sofo ne omado no munnom ensa ne mfiri won tenete na ne next week no eso omogina brane ono so ne die no ye nyina ye de ensa besi ye bo se wonyankopon basia ye adom no owura na wonante poso no di owu sori ye no ni papa nyankopon ne asem ye kan ana Mekisedek osofo na asem ye kan na so mu nnwuma ana be nyankopon no abo ho ba na so ommo ho ba hwan no bambofo ne asem ne kan ya chusu dada ye bie ya na chusu se opeja unsa kosoro ye urade mra wase woni bambofo it's true woni mistake na so mu nnwuma ne sei enwuma ne wo mu no ene sei hwe obi wo no mu a omokro no omadwaman oni ewu na so adwen ne kuta no no ekeka nipa ho nsem adwen ne su ne kuta no no etiti nipa ntem adwene bambo ne kuta no no ese nipa wini pefra ai oha ai animonyamu eko oseyemu eka ne nkona kan nwia ewu eka ne nkona kan nwia esu eka ne nkona kan nwia damaniem eka ne nkona ke kosie no waskwasea wona wo hye ho no enwuma no ehu asem ne yeka wo bambofo no woni nyankopon what choose you 100% but enwuma no be ma bambo no ye wodia no ene de yen wo mokro no oni ewu but wo si obi obokro no bo adwaman wo si obi odi ewu because se wo ti wo nwa nantir mi adi ne koto fiase a woni wudi ne otwa ni pati na yepe se wankasa okekani pa bi wo sam ye na di efra adwaman mu a wo woni obi asabe onu moja nyina yepe because mu nyina mu ye wudifo
eti unyankopon na wo choose ne say odifo pokobra me choose me nyankopon me nyuma pa ne be ma asema me kan ya bemu yie ana Bible say unyuma pa ne be me ho aduaba no e be me ho aba na eso no udua no say ya mango ko fifi kodu da eti wo bambofo no woni twedi ampo nyankopon basa ye adom ye nyankopon a sabi mpedo asa ne subi mada na ne subi susu emada nanso unyuma wo ye no ebeba bambo no aye bambo ana because Bible no ompefi ompekika ho adwene kuta no sori fra no pakopa nyumra anipa ho adwene ho dwene onipa sey wo adwene mu onipa ho sekika wo pe onipa sey ne de kope emfeni mu ni abodin abon samlane kobra ebo wa ya de oyitwe nipa nantini bia meka sey wo ka asemu ama atade na wo de hye nipa na fa etietua wo ka panya botre se obema bambo na ye adwuma choose na choose ye no ye nyina ye choose convention na wo choose mate na wo yusu wo choose driver ni so choose ye dwadifo nyina wo te store wo ti fie wo ti okamu ye nyina no ye tie no obi enko choose bonsam enso so ye bonsam adwuma ye guaso dem ho onyankopon ye bambofo onyankopon ye ntangirafo onyankopon ye papa ye sufre na oje so anadwo de som na nsu nyuma ayi wo mu no akembone aseni petrim ya uni apinidie sese wunua esu na on so sere wunua esu no na wo sere because of sene nwa ko ha mu eti nyuma na wo ye no ene be kire se bambo na wakasa wo chuso no eye bambo ana eti yenhwe kwan ye befa so a bambo ne betimi aba ye brabo mu e betimi abo ye ho ban because konfo krampo etie yen o se me bambo fo ne yakopon wo so ntimi ko kan chense nya ne kore nanso onwuma pa na ba mi hu duakoro eti anwumre yi se wo si wo nyankopon ana kobra ye bo a me si me nyankopon eni Jehovah aya esadaya ana se ye nyankopon ba kisadek na mimi nyuma me hye ye madwene mabrabo a mebo no ene be ma bambo no aye bambo e de ma me eti bo abraba pa ofoso sise bi wo ayakropon wo ekremoni woni ni kunu ene na me fa no wo se ye futusem e ka kete kokobo ni kunu minim na wo ka ye futusem bia wo de ba asase mi ba ya to bo ase no o mene ye no na abo no ye nnuabam ye chapa wate efutusem eboa yen enti wo bambo na wo pɛ na afiri yakopɔn no men twitwa nnua ne ntiri eni nnua ho toro emfa nnua bi ho asɛm kyentrim wo na wo kan ho nsɛm wo bɛsi ye pam no wo bɛsi ye tuni fifio wo bɛsi na wo de egu wo bɛsi ye gisto ne firi wo nsɛm wo ankasa wo hu de wo nyi wabrabɔ wo ka wo nko na ka wo de ye samasa de bi me nipa bi anko de nim na menya me bambo no so me bɔ ho ban na eno na di nkurimdie ene yede bebre wo ofosu me das pa no okay omra samu ofosu be ma me das bebre futu sama na odi abana no den me yanchia ke edu gas ke edu bebia obia ibo national bebia obia listeners no ka se bobo di anwe na yakonya manso wam kwadwo space wan kan kwadwo nanso ntimi ma wakasu aja kwadwo ma bia obia me chiawo Sompa FM ma me chia na pram so hene one ne yire nana onkomudi na nana meba this week de eba na me chia meba princess Asamoah enra no nya 5 years okay it in the birthday na the better so no mom ne madam our friend madam Belinda our child they were Christ preparatory I will be too ai me chia pa ofosu won se eba se ya futu se mo bambo ne sei te said ye nyina ye ka no ampa obi anu asabi nipa waje mi kwa dokon ato ahye no wonim say ye dan aben untimi nkwati nyankopon ye bibia da excuse me to say wo bi asebe o kobokro no kra no ode ne bambo hye wrade nsa obi asebe mpredwasa o ya de bia no onkwati nyina ye tie sompa ukọ ukomfo ho ukọ obosom ho ukọ ba bia ukopia nyame onsi ho kwan ko nipa na ukọ no kra no konfo kro komo a sebe mpodi bodu a kire soro gia kwansire fu awurade wo ntini party wi ase mfa obambo entoto ho ase
dia me pesa me ka nyina ne se bambo ankasa no baby a bambo wo no se wo som bosom se wo som den na se babo wa bambo nemum dinini ofosho yenim konfo bi a no ankasa ne bosom akum no yenim bible mu nsem a atwam tete apam dada no a yenim seven predecessor obi a sebe wo som nyankopon ne ebonedin ene ebonedin kasa oye bone me tia no nyankopon tia no tese wa mane afa seven predecessor ekwa foforo so ade bia me ka che obi a se de wo ye bia no dinini ye wo fie no wan konfo baako oba bi ko no so okopemwa lord na butu ne bosom so afa no e wo demo ena oba no de asem ne baaye ye frɛ konfo no gitum konfo be makama paawo bisa na afa na wo se an me de o ka ba ne kan nyina no ne kre oba no so bo de ni kunu baaye ni kunu bo na nia na ni so dan na bosom no wo mu no oho na de oba ne butu bosom so afa it is a bosom ni ku a wa ni bosom ni o deserve so ku obambo ane se ade bia ye obambo bia osusu se ono na ebo ho ban ya wo gini di no dinini ofoso nim ya na yesi Nyankopon fa bo ho to ne ntem nyame akatua eba obi animu ya na refi ye wono ma bi ho ma atu nipa but ye de akobo odum ni adan ye de akosha baifo edume bi nyame akatua no wo nipa da se ne wo da but say what trasia na ye a boy dan a boy ya metu ko boy dan a boy na dan asan ba me hwe to trans ade a me ye me nwien asama me ka kire me nwien eno ho hwehwaso na manyen nyame akatua na ebi no ti de bia na de akohye yamfa nhye typhoid a na de akohye pressure yamfa nhye pressure na de akohye diabetes but I think say edie na wo yeti a wo nua bi na die na wo ye ofoso ma menka sem bi nipa ye na ma ye koba no enye obi a na ye ne bone o ofoso enye obi a na ye ne bone ye ne tie ye hu bi edo pa che say ye ne esisu en kasa ntie obi ada Sompa FM ya kasa tie obi nyame na dum nti adum bi nti ene ye tia debe na me kasa asem o che ai ania senior man no senior man adwuma ye no tu pa je se metan kan ba ifo bi asem emu anefo ade a wode ye ni nwana nye ya bu anefo ha kan wo se wo kwa akoda no se nya nyame bi ne bon ho ban enye bibi ne bon ho ban a masa wo mo aja ba ifo ku wo no ano mu twa kwa amani achecho na ka pa no wo cha wo mo nti ade bi a wo sum bia no dinini ade bon ho ban minyiyim ne mo makasem bia hye wo se me se bosum kra na konfo kra ko no a wo hye na se no a wo ko no ono kra wo da nyame e kro bi din iti dinini nipa o spirit ni hye ho ya wo gini di no wo ko no o da nyame o di nyame ni ti wo so dinini o so ba fa urade a di wa urade ni se kwa no eye bebre ba ko nka se wo meboa se duaba na Yesu Kristo guye no se ogufo no guye no se bi kogu botan so nne be kogu nka se mu enne bi kogu asase pa so endo ne ye nante ye nam wo wiase ti be bia wonnam bia no ubetima ko fa kase mu ubetima fa asase papa so ubetima fa nsuo mu ubetima fa botan so ba ni nyina ye se woni panankasa wonnam no ba bia wonnam na kwa na nam so no wudinini ofosuo sakoko eba opai free ne maame achi eye mpani nsem a ede na to no akroma ho no tiade bia nipa bia wutie bia no dinini usum nyame adu nyame ni usum bosum dinini na sabe de bosum mpe yase konfo a ono obetena no ena edan o kire na chiwade sa no man wo de ba nyankopon asem nso a so tia so se kwan ni nie opa
papa no akase bi anim no nwura bi mfumfa so na obedu se oso mfa so na se obepaya fa monchemonka fa so ko ani so obedu nemmom woni pani beko na wumpom okay ntimi de pesa me kanya ne se ade bia na eye obambo se de wo sum bia no de futu amidi tu ni se dinini na odinini a obeche ofosho me da se okay ya futu semi medical catch say a miso drink and asoya sen na de futu semi ebrew and the 5G miza and oti say opese wa yiyo no wa ponto wa bedin to no ekonkai kama pa na omanfo ebija wonya bibi e de fa minimum say ye mizu and the 5G miza no dia na ye futu semi wetie bi yi papa efri na watwa yi bi so no mizu aye beche no enya asem ke 25G enya asem ke to dwumadi we so mizu na asoya sen ne de futu semi ebrew abrewatia Ofoso be ma medase na menchia yetiefo nso nyina se nenso magyebre na wonom etie ehwe adwumadie wo Sompa TV so ne Sompa 93.1 na Asafo Peter wose na de wode abayin so no eye pa na Pizarro nso yenchia no ene obesra yenkenken so classic barbering shop ho no wodi ne dwuma na Ofoso be ma ene ya ye kase no wasam wa ubisa ye obi ete enchen kase me dia me bambofo eye bia eduro bia wakwa akonya ana se wanya homa bi ana se nsuo bi ene wode ne ho ato ne so na so no eya na enipa ehu ye ho se ye ni atia ma nyankopon na obo yankasa no yaba benya nimdie soronko bi e de a chance nyankopon no yaba benyanya nsa sonko bi yankase ye hu nyansafo ye ni so nyansafo esa de bia nyankopon bo ye no enye papa sa enema bia nyankopon no krampo ye no enhye danye papa sente wo se ye sign ne ho na yetimi koye de yankasa ya adwene mo no ene ye nsusu ye ene ye nyansam no ye fise no na ye ofoso bema nyankopon ankasa no ono ne bo nsuo nyame ne bo nua nyame ne bo asase ene emua de duduo nyina na so ene ya ye kase no obi afri nyankopon ne wo se nyankopon entimi enfa bambo manente no wakwa akwadan sa adua ene homa ensuo ene saa abosoma na asa bia ebo na wono ne de ne wura ahye ni mo no na ya sometimes ya na me ka kire adasa nyina se se de bible ka se me yenyi ani so nyansafo no eya yemfa saa asem ne nante efisa se ofoso se me ka asem kire wo sesi eya won ka se bia wo same ho akwa bi sa akwada bia enu anko na na se na nsa ne ya ne ye wo no ya so na na ka asem kire wo a ye njai sa me kwa bi sa me maame se nyankopon na ono ye bambofo ya nananom anase edikanfo edifo edinkan ne de wo ho to ne so ya wo ho bambo ho nsem nyina da wotimi yi Israel for kra free nkwaso mu na odu omu efo apokoko mu enanta asase kwawe so anase asase pese so ewa abra na won man kasa enkofo epam won faro ne enkofo pam mu no nyakopon emma de wodi akire ne kola no etwa ensuo ne koyansa na wo sabobo ensuo na kanse ne a wo matamfo no ensuo ne timi fa wonom etime ka mana kwa akosi so se nyankopon ono ne ye bambofo etienne wo hwe nipa dodo na wayi won re ede afri nyankopon wayi won gidie ede afri nyankopon mu de akwakoto nche baabi adan asade no ede betimi aboa wonom ye ka kira wo se nyankopon ono ne obambofo obi ani wo betimi ama bambo asene se nyankopon no Mose ede eye panyimfo edikanfo ni bi de won ho eto sa nyankopon no so wani wo mo hwamo de a ofoso be ma enye ye ya bra yi so ene nyankopon be de ye hwamo da bia ya na atamfo twa ye ho hia eye ne ye pe bambofo bi ma na boye ho ban eye ne ye de ye ho ato bansere ene niema ensem fra so sa na so no ne nyina mu no ye fa ne se sd ni bi ebonyom o se eyi anadwo ya na na me ne te ho ya wo se ne bambo foforo bi a wakwa akwaje na wode kire me a wodi hu adanse na so no yese anwansena bi ne twa ne tire ho prense hye aye eno achi no oda di wonso
wakwa akote din oto from ne no ano no okura bansere okura bodua wokura enema ahodo a ebi okura pa aboba ne ade ama yesemene enso ni nyina achi no se nyankopon amamu a oboa bible says so odansifo no ensi se nyankopon ensi dan na odansifo no woye kwa edi anti na ya wa konfo ya wonum kita bodua na so no obakọ na bia honhom bi na akoka wonum atofom na bodua no bekọ na da ne nche na nanum epro yi emoja ofoso be masa wo hwa anwom ngoma na edu nwotwe de sensa so mienu no ose awrade ne me bota ne ma bank ese ene me jefo yeni wajefo bi aka sa nyankopon no ho sa wo pe bambo if you are looking for a shell there yenye obi a ho na abekwa kwagye nyankopon chen e na abekwa kwagye de afri na watu aso ka se me nyankopon ne me bota ntimu a me dwane kwotoa no se ne se bibi pamon ana se bibi hunahuna na wo pe obi akwa akwadwane atoa no amana timi ama bambo a eye nyankopon ose me chiam ne me nkwagye aben ma bandenden ose me sufre rade ono ofata se oyi no aye no na wagye matamfo wagye me afri matamfo nsem eti ada ye ka amana se ba bia wo bia no eya no wato aso ose me sufre rade ono na ofata se oyi no wagye me free matamfo so owo homa ebe bale me ho na ose etwifa me so se o hwa me na so ose asamadon ho metwa ne ho hyiaye no nyankopon entimi ama na amfa na anko ne nyina mu se nyankopon je ne de ofo so be ma medema no sinima ka kire obi enne na bamu abuo obi enne ni gidie atosini obi a watoba ha ewo ni gidie mu nyankopon ho ene ne bambo ho nsam ne se Isaiah 41:10 no wose ensuro na me no ne wo se ma wa comment to na me ne wo nyankopon se me hya wo den enso me boa wo me de metiri ni nifa me kura wo mu wo se hwe na won na won boafu ni nyina no wani bewu wo se wo mo pe wa apam wa na so mo pe wa se wo no ose ye bekọ won so won mo mutu amana ma won wan kasa no wamena na watu no wode won ti bekọ akohye mu nte no ye ka cho se koso ma ugidie enkura rade mu koso ma ugidie ene wani da so nyina no enkita rade na obambofo no ono nkoa ene nyankopon apart from him no obi ani wo betimi aye obambofo wo ye dan a wo hye sa nyankopon na sente no adenti na won kọ ne ho straight na wo de kọma ne ma ne sa IGP wo a wo bi obi de wa asaba kware koda na wo si e bia me kọ ayi ye friend say me kuro mu fa ho ye den ana wo de akoda process for ansa no mu so akọ district ansa no akọ region ansa na watimi de akọ capital. Why don't you go straight to the capital and say penyipa no wonte no ye ka che obi ase ye fi ye ho entu awrade so na ono ene ye bambo fo penye obi ani ho a obetimi agye ofo so be ma me da ase. Okay, enuti bambo fo ene awrade enuti Shadrach Misak Abednego se ochafrunum onya bambo fo a megentumi anhye onde a ene mibusa se woso obambo fo ene hwan 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 hello Udin baby afrefre Abrantia to correction urgency sir Odifo Isaiah afo agono okay Oforiso ye asma me kan Sompa bunu for mo biet mo pa man futi pa diseno o mo se mo yo moden o muti pa sister ba ko ono so wa himburu mu e fe no moda ono ni aya o ko jidi ko mo biet mo pa wa himburu mo so o mo bi betu ne abunu mo so mo bi betu mo pa te be se te fanka bintu mo pede bi na mo mabo an hono no okay mo bo mo ho anu wi a ye beba ho na ya be bibia kama mama mo why mati no okay kaka me kan se obambo fo han de no atuko kufri so obi de ho bambo no enye bambo nkwa ne ade a tumi bi he mu bambo ne se na se edan na se bi ba bi a office enkofo ba ho eno ne obambo fo bi enye obambo fo nka ntumi enye bibi firi wa mte obambo fo ni bia don it is a ka bamba nye ade bi atumi bia wo o de mo bokran bambo enti yenye ho no basa me si obi office bambo awdidi ene ne ma edidi ho no babodu akokofa anye babodu akokofa ba na ba beto mo ene na bibi enti se ka bambo dia bambo no
Hey, you baby. Capital pressure of bamboo. Portion is here. I did become an asset to Ducana. Won't me from P. It's me in a bamboo. Okay. Women come home. Okay. Hello. Oh, Asem Mpe. Na omra somewhat the blowing me nim the me pamano. Ba wo quality poba ba ko impoba papa pe fio na say odifo pan no ofa bi ma. Oh, my omra somewhat na me chia no. Asem si an wanya abotre. Na say unu papa ti. Eh, any also asem ba tobu. Unu papa ti. Na papa mi sawa asem. Or child besides I say no be afa say papa. Ya also no afa ni say eja. Ti bonye dura na jama pent mo bia ma omna samwa na wa fara mama ni for papa for papa pe no dey ase. Na say why you di fu ama? You see aha e kwan ho le de yen kai afen de blo omno aha e kwan ho yen kai afen de. Yeti o. Mami cha ke do gas and oven. Na hwan ni oboambofo. Udi tu mwa na mi de mi kan se nyame se ye free tie be djuma nyina ye nam ka kwan ho ka timiti free enye nyakopon na ebo ye ho ban a ke bia ka na be twa fa ye so utimi traka mu ko e bia nkan na ka ni timi nya accident ni party mi wo enye sa wo na tinti na e bia bibi tuwo but tena wo so nyame no tena you fanya me fano nyame bon hu ban no bi wo a ene one match for your ma ba no o fi nyakopon na bon hu ban bo woni ji wu bi ko ra ni ji room so anyama egu ho no ta sa nyame na bon hu ban yo ya wo kroma na ba wa bi ko fo obi so ni ni betena na mo ni hu ban obi gate kakrama no wan sa ni pa na akuno ti sa na wo kan no ya hu security my fire ni ko tu a police foi and the police for do when you ko tu omo so a mata obi be ku ato akene ofo ya na wa che omra samba ma mi why you hello my girl so mama we din baby afrefre sister fia oba pa mama ntio I told, and then I said, you over to Obadi and so. They want to body so. I'm not in so, Pacosia, the way that you know our body. I said, they want to Obadi and I can Obadi and I can. And yes, they want to Obadi and a body getting it. I'm not saying why you anyhow one day up there who buy. Hannah and Sonia mean. Yen na ko ya body ni kwa se de nto abode so e fi mu to obade nti na ko ko ya tin fi mu so ye bi enye na kade no ti abo e ko ban. Okay. Hello. Udin baby afrefre. Family. Meet your pa baby afrefre udi. Yeah, family I saw because some church guys. Yentio. Ya besre se asem wo ya kan se ofra ma volume no enkofom ni ni nkomo emfa tetefon nim ebeboa yie pa. Hello. Baby afrefre budin. Your family at Bugi, so amen. No ke Bugi yentio. Many guys never got some time not to Makumasu. Yeah, yes, Sompa. The Juma acquired the United Bamboni Yammer. And then a cassa. And also a bamboo. Because so Cassawa can say, yeah, we are getting a moving. When I can say, hello, I'm going up bamboo, the Cassa, you know. Because also Cassapa, because we're the true I can't massa, the Cassani and me, destiny Yamada of Pudin, I am a Cassani and me, and Sambo, and tell Daddy Jenna. And I'm not them yet.
No, okay, enti adoma for kasa no mu ne ye nyina enye bambo. Enya asem keto message we anu den papa. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Me be kasa ti atomoda. Panipa udin de say. Kojo danso. Danso abiam yeti o. The whole program your friends your friends simple. Sompa. Oforisuo. Na sempa nya sempa na mo kanu. Nya sempa na mo kanu. Ebia mitie mu nyame hia mu. Ba me pe ayi man no ma. The whole program ayi do se back me. Me pe no ma. Osei Aboagye. Osei Aboagye me pe no ma ti pam no ma no ma no. Pam no ma no ma me pe na se mu pa. What me and I know what say you. Osei Aboagye me show pa. Okay. Oh, you're gentle. Okay. Okay. Hello. Okay. Yay. Okay. Yay. Ayuri. Afiri. Lele. Jaba Kodova. Ejem. Ejetuato. Obawa Bajuadi na Arizona for original Nigeria the better contract papa kuchongo. Women there ben na watches. Only me have ben na brako ejeku. Ona bu ya me. The tag wa ngre. Make a call through. Women there na watching you do and that's a the best of the so she began again to work for quite and sharp and from now. Over one Obama for. I saw you be a million man somehow. But yes, you did and the government she just shook correction on. No, because some of us and one gun from himself from home. And yet, I said the president can go back in your coffee. Because from sir, and the other friend, a poor map only be a poor penny blue, yes. Because the neighbor is after young for me. I mean, a dear money. I know being dirty do. Can you know what the top of Bambo for cashier? Only kiss you so million anymore. Amen. Hello. Hello. Udi baby afrefre. What's that? Baby afrefre kwajoni. Yeah, Katata. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Hello. Hello. Bonjour. Yay. Mama Juma. Achuma dase. Yeah, don't care. Come out of the shop that you have a given about. Bonjour. Yay. The back when I'm changing, I can't do that. So I was from Bola. Okay. Oh, boy, my chair will be a sentimental. How do you just okay. Saying, oh, yeah, you know, by the Yanko. Now, I saw a Yanko Pons by Fosio. Because I don't want to start some more by a by. Can we traffic? I don't saw that new friend. No one can pay more in Yanko. I don't want to I was to miss so. What to a police force? What to I want their swap? And take our country that now don't want to stop. They catch you, they sell you. Because Yankupo quality in the power by. That's how I'm saying Yankupo power by. I think why you're the Senate factor. I'm not trying to work on the mount. Because I could come back and say, Captain Fanaba. One Chumano. Then Yankupo back. And Yankupo some more by. But that's the dream. No, okay. Hello, last caller. Hello. Baby, I'm free with you. Hello? Oh, Yafabako, Chato. Hello? Hello? Hello. If I say good evening. Mamma, my Joe, so baby, I'm free with you. Oh, so bad. Yeah. Program now, you are there, pal. Maybe I'm a bumble for near Ratty. Baba.
Okay, aha ne do ofre no nyina besie eno ti yabusa ose wankasa obambofo ne hwan ene obambofo ene hwan na yenko enko yanim ye do ofre no nyina sia na medika ka kire mo se yafutu sem ye ebrew eye miso drink ene 5G meza ena sabri waso afutu sem na sene eno ti no ye kanfo miso ene 5G meza e di amawo se aponto abanito ani ajujo no fa ko anipa apodompem na hu ebehia se ye benya doko bi e dia fa ye minimu no eye miso drink ene 5G meza na miso drink no ye mango flavor ena ye miss fruity na miss fruity no da bia me ka cho se eboa nkoda nyini na emom kala no so eye fefefefe wo munyini prom kama pa yento mizo ni bi emfa eman koda no monom empenifo enso enum bi na 5G meza no enso eboa ye papa ni nyina enne se mazifo agya tum sa ena galamsefo so aje atum enya asem ketwa ye manager Daniel ho our 21st clinic ehwa overseas mizo ene 5G meza abusu se cha ewo ho ubenya ne dodo na wato Bikan supermarket sister sewa abawa ewo post office anomanye yenkoni kope binto Mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University ebu akwa yenkoto mizu ene 5G meza na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi wone VIP car park no ene DM hwe nimu yemfre na Sachi wa homa trufo we so 0246270221 0246270221 kwa kuochi company limited ewa poe mantemu kofodua yenko honi ekope binto na kwa kuochi se mizo ene 5G meza ni dodo oba obema biato na waponto wa badinto no eyijo no ene dwumadie bia hu behia se onya doko fa minimum no kwa kuochi ubenya biato yemfre wo mo ewa homatrufo we so 0243329414 0243329414 yankwa poye mantemu KF Kinju Enterprise ewo no hotel Pambangwa Brusanim eho enabe KF Kinju yankwa ni yankotobi mizo ene 5G meza ubenya biato nefa edi juma wadawroma ena waso afutu semnum emu kama hey asem aba na diaba nyina ne se awurade amane nsaso kropo twedia pamba sayi adom okutwa nso ne nanka nso no wama no nsaso enya asem keto akra wodofo enne yano enne kronom police station say sometime ababa wa wodena kosem ebeda Sompa Asem Mpe Nipa ababa wa kanoto enne bro na wo ana nenyem akwantuo no aso bosome nkron na wawo na bosome nkron no wo mu no hwan denim se na no bawo ana se wochira ene obawo kropo twedi amponko na onim ababa wano efri ni krom ade sika be hadan ewo dasani ho na sandan no na yade ama nipa be edu baako ano hwasem eda kronom police station a post for station master waye hwe ha ama nipa dasani echi sika nte sedi wodan baako ho asem no bepie yanim yentie die firi mu aba efiri no medika ka cho se Sompa Asem Mpe Nipa ye yo tententu ba force ye boyenta ba mu a ye nam soro ye nam fom ene ye nam fom sa ta ene kronom police station die firi mu aba no Patrick Empom te say Yankopa adom ekraye ye ho ye pa nyame adom bibia kronom police station die ne si ho medasi mini afeni na menchia ye tifo papa bi omohwe ye Vicky ene Mrs Helena PIWC agogo mechia mo pa chief producer Daroma ene wentimi amabat osan de asem ne chairman sama meeting ho na mo na minia ene me copy kronom asase so no menya akwanya ene enipa na omo se omo ye firu na ene omo hia edin komo kakra na no kreni mi si fomo a oba pemfo ba ku di minsa benkum so ba ku di minsa nifa so Abrante Bishop achi enembri ene opemfo ba ku nam na mo de mo dan de apemfo nam de ma wo mo mampo ya asemu nwanwa na ye kokoto ma abaida ene ni di nkomo na no kreni senior se oku hu maame na umfa bibisa nso no se de osije ye feso no ye koya no se minu abema me pa chopi pa minu am kitu eche o mame se mfumso ena esi ye ma pemfo no ma pemfo me mpa o mo che o ma no na de ko entwa yi atija nti se no mo anya sika ne mu eye 3005
na omo de akoja aposifo no tinyame adom yekodro na aposi ni ba kon se say no sika nse de sitie no so omka so omo de ma ba kon nso e dey enya bi to no nso tuni botom de 5 million e kan 3005 no ema eye 4000 said the omu nyina akoya penfo no omu nyina anyem free na ekosi bible so me bibia betimi esi ema omu ye say ene omu bechemu 2020 e de ama apemfo ni mienu na eno na eye ohema style say 20 no say oji a onya baabia e dey enfa enkwanko han dan nti obesre senka maame no emomodin ampede aka ne nsosoma na onye ntimpe nkwaji den sanse ne bre na eden aso nti ogina mu san so say ye mane na woche na 20 na ye maame start fund om di 2 yi ama no na emom ene na woche no odidi aka ba besoso na maame start mi sika ma posifo no Esther de wan so sika nim na emom the other girl na jeko the other girl no de ono age ne part 2000 ene ya no de asem ne ba na Esther so eso man say 3005 so ma Esther 3005 no mo ma ene de no 3006 na che say Esther sika no mde ko ja ho no and unim say efiera for man ye mienu ye oma Vida ne oma Linda enti Vida ne frɛ Esther say enne odini sika ne nyina akwa akuja na Linda ne nso frɛ other lady ne nso say ye de ono nso sika nyina akwa akuja de kodo na ese sika na ba akopɛ na akodi ho still and ne de omo ya na omo ye yes na ba akopɛ na akodi ho enti omo hwɛ omo nyina ya pemfo nom se no se de ekɔ ne de ma ba akon so bɛkye nti omo srɛ wo mo se omo nti asna nka obi anye 2020 na enu ne na awotwe no omo de obi anka ntoso na ba besoso na no na Esther se 20 so oje kɔto ho a emwa no nti obɛsrɛ na awotwe na omo aka ne de obɛtwa akɔpem na awotwe ne duru ho a on besoso a na oba abɛgye ne preko okay Asem de omna samwa bojo de tiawa de woman no sika no so mo ba kwa kwosai no nti waja ne ho a sebe kontompo ni so no ba fudu asia mani kanfo amba bi kakra me ye me dream kakra ne se wasem ko police for ne se ka ne se police ne tu ne botom yi 5 million so ne se sa man mi no so me hero pa o mentia se ne so anya e de asoso yanya ne saafosu ene ne ya adwen ade atwema mentwe ne ma betwe ne kura boye se wo se wo nsumu a ekwan bi so de nka wo mu a de ode na semba ha sem na nka yeka nanso akohia mienu sebe ye hama nipa bia ye ni wa yi mu eti se omu nyina so sebe o mafafuru eti se akoba sa na sa prosifo no e de hia tomu a misusu se yenua ba no ba ni sika no on ne nim de ntia wanso ofoso se wotu sika bi ba na se chetu a se wonye wona onim de ntia wonye eto ono no se wonye ne mo enka ho a eno na ye sebe afidisum aya danse aye nyina nso wom so se na wotwe ana se sei na wotwe eni akire bia eti misusu so ofoso eye asundue ne epe yenye ne sa no okay pokwa bena ofoso ye de nyankopon asese oti yesufre awo program we so eye pa se police for no aye fast ekeka ne emesi enimu eye ni buase bayen en buase semo a ye nua ba betena pa kan de na ka ye ni buase na so ye da na se so no a tuni botum 500 e de asoso amana 40 onfanto ene week se Kristo Yesu ama omomode no mfa balance ne so na pim for nya baby because ani enyan ye tia na se nipa ye buo mu respect wo mu no se omu ho banka ya na ye hunu kwan fa so ka asem no eti omu momodin na omukaka na emensi animu na emwa eti ye bekoso na de ye bebo mabaso awo dwumadi amudi wuyi ni yi a wanka so ni beti eti ye ni yi no woni munte because sabio ye ya posifo ye soldiers bia na ne sase adifo nyina no ye respect mo because dwuma no ye wura bi mu da nti wo mi nyine for the kore ene ni di na obuo mfa ma ye ho e ba sa foso e be boa ya bra bopa ame so etema ko ani mi da se okay ye beda posifo na wo kronom na se se ya na ke pe no ye boss ta na mo di dwuma no na aye fe na ya mo ntena ma ye mekansa e ba sa na posifo bi o mo free station bi me pese me bohodin na omo enwunu me se ofosuo duru ba bia wo bo posifo na chi o debi ni yemu dia what am I say ntia omuntie kasa no omo bo machi na me se debi
paso me pa ngoma so nya manum ode o enya aposifo na manisa wo mu o ne mom ye nyina pese ye hyehye Ghana no ne nante Ghana nim man ye kama enya se manisa aposifo de bi mentumi nya sa but ye nya ni ye ye hyehye ye ho ebebo ye nyina se mo gya to mo se adwuma no na mo be ye dia na mo ye bambofo mo ye aposifo dia e wo se mo hwe mo conduct no na mo de ye adwuma mesre ye beda kro no aposifo ase se wo mo antwe ya no amfa anwofom de wo ba na nya atena se de wo ba no wanya atena se ye ko akoyanim ye ko no kukire tan ne yakọ enadwo no adagye ni poso ma me mo akwa aba ya jo oba pampom te sei na me adome ho na so dia keni na me ase oba pa udin de sei pa che frame Cecilia free hin baye ni pa che me not na be Cecilia meti franchwa ya otia franchwa ya pa chan na not krobe na free so ankasa pa che me free Sandema pa chan so ye frafrani pa che kanjaga pa chan me na nabi ko kanjaga ni kanjaga mama wakosam ne se ade abeda so Asem Mpe Nipa se enkomoa pa che mandaro de ma me ba ha ne se me ne be ma be wo 2014 na mene ne wo yi 2014 be ma no de say o di Malam Osman ye adwuma wai o ye adwuma wo paga besisi a wa bedi tamale o ye adwuma paga pashan na sisi e de wo tamale me pashan de na sie pashan mene ne wo na me wa akra na mfiri ko isirim timiko na my sister bi di no ho dance na pipe bi wo ho a my sister ehwe so nti e obabu nsuo wo no ho na my sister na di no ho dance kyerem na odi pe asem tu menim na me pe na me netina e na nyinsem bae no oso okonukru wa ba na msiyo na mete ho okoe wamba kopimisa wo ka me a edimi ko hospital na ofleme na me fa no bi san se me wa na me se hospital na oso no so abo no boda na se me time so ande na me hospital na msan awa kame na osiyo onso aba oboda na msiyo nti oba na oba hospital na mu yi mi okoe wa ma ne me da 7 months no na awo kam na me wo no yi mi be fi na osan tu kwan so okwa aba na msiyo okwa osan kwadi 1.5 year na osan bae oba wanya asempa bi anka na osan ko akura nsusa na osan ko okwa jam 1 million na osan ko okwa afido kwadi 2 years na mse de we de mintim ne ne de entina wonso awo ma mesika wonya mehwe na oyi mi free sa fienu na odimi ko fie fufrom akwa rent ma nti wa mi de mi se bi afie no wa han na se bisa nso sa na wan sika na anwie nti o ma na fie ran ka shem se de we a malam no hwe ni suba nya papa ya azanti sika no kran dan sika no kran na wan anwie nti wa ka chen se odan ka no wa ka chen se ontum na mti sa na ka chen no se ana msi you na okoye na obae no ode mpa bi bae na mpa na ode bae no wa nka sempa no de ko no krom na ohye mpa na me na abofra ne da so da ko me kodwo me ba ya mpa ne ni so otutu mpa no nyina de adwan ko eno bi kira me bia wo na me ko ho na me ne ko ko ye na ofiri kuro no so na me so me pa ba bi faaye afi akra no onye papa o se okasa be oni ahode otito pe na ne ba bia ebu ni nyina me ba hwan ba na me ne wo no so nya bibi yi ni hwepe bon sa na ba bia ebu ni nyina dam so frɛ na wode na ɔkyena sika obe ma no yi 70 cedis 20 cedis 30 cedis se sie mde abasa modaro ma monwa me na wontimi hwɛ akora na ifa ne hwɛ boarding yi say school okɔ ni nyina dam so me na me hwɛ na bibia wo ma ne sika 30 cedis 40 cedis 1 million obɛbɔ na abɔ sana wa ma ne 1 million no na isi aminsu mitu isi ahonde na asa akram de na chia nya no say de otimi nante otimi ekasa kakra na aka de aka apo akra na ahye me ayi si na ofrem ka che me se wa toka sisi ano kakra ben so wa toka wa ya amare na msi yo na wa ya amara na atoka na me bisa akra na bibi a wonfi sempa bo se box se school komo ni nyina de semia wonfi akwala no mitim bisa se wo hwe na se wo hwe akran kan correction se akran me hwe na na se nya me ba na me hu de wi ambaye
minya ko boss was dey ntina me meka asa won pesa na me se won penso se de wosi hwa akura no enkyere se wo hwe oba me friends so to was na adwuma anye na ono kra sika ono ye 10 cedi sika ono ye 20 cedis na ka sika ono 10 cedis wa wo bana se wo hwe na hwe oba na nyankopon bie kwa ama wo se me nim so akura me fa ne nye de eni agoro metimi da akura ehye ekyire esuro no ma ni kwa asa me soa bless na fi se manya wo ne de abawi ase obi nim de o ha beye wo da achi nyame nso hu se me ni bi na odi sa akura na ye de ama me to mbo na hwe akwala no bo hu ase wa ka ateme me friend na me ka ase mpa no wa ka ateme se si akura no nipa na wo ne ho no o kita nkwala mienu se me na me hwe nkwala sa nipa no ne ma mienu ni nyina ebom edan ka kania light bill ahonde na asa na me de abase misra mu amadawroma mumwana malam no ntimi empe bebe ma abofra no na sisi aka akrampo 2 months na akola no eda mu dem na tam aso erinso atuma adwunwen bebi akora no beda me ma me ni ho me papa so ni Osman what tamale what fahe tamal ho na me nhyeda ni bebi a ote o ye adwuma be ontina fa adwuma be poten no ye oye enuro hu adwuma ti se emua bi adwuma bi sa oye malam me pa hwe han na dia yade so na aba no yade me pa hwe me wo no wa ye memle no hu nya din na doctor nurse fu ni se ma me ye mfa so hie miant na ye pepa no ho sa na ukuru no ntumi anhwe no ontumi anhwe no so ampa asem bia kan fa no wonu antumi anhwe no ba no ontumi anhwe no oro so awamfa na akọba bia se anhwe no daabi onyem wona hwe wo me pa so daabi menyim na no o tu kwan oba na ma wo eti maternity base na anyo ne tuaye me pa so me wo ye da hospital ho na oba na obeyi me free hospital eno ano eno achi no sa akoda ne bedidi wo benom enye na sem me pa so daabi o senska 30 cedis 20 cedis chese akoda no su ko suku wai me pa so esrem ha na mpe omo amuni oni ahode ni school ni bi na mde na atum ho na tua suku fees me pa so ne nyina me a eya sem na malam ye ho ade me pa so daabi wanyo ho ade me pa so daabi na koba asa no malam abusuafo abo mama ne na abusuafo no mpo omunim wo me pa so daabi minim no busua ofiri waga me nko hoda o se wana de ma wo me sister ese ono so aka baabi na ye kurom ni bi nsunsu na na ma me nsunsu megini di ono so aka baabi sesi a ye kwota mele abehu baabi a malam te me pa so de bi Asem Mpe Nipa ne pene ho asem o enti esi aye kotamala nim baabi ote me pa so daabi enti ukunu ane na wo na se me fan se wo mpana ane na wo no ubenya ne na kasa age se fon so nko a me pa so unim ni kurom pa so daabi unim ni busuani bia me pa so daabi e ma dru baabi am ye mistake o asem ti ese ye di wati akotamale otententu se ye boye ntabam se ye kotamala untu ko kire fia wotim pasho daabi ni bede hunu mame pasho me ni fonyi na aba ya hwe na ya fa ni fonyi ne to kasafidie ne so kasafonyi ne so na yenko ton ade mra sesia 3 aba center wodi 3 eco capsules coco master wodi abadwa so wodofo yenkonye kotu coco na se 3 eco capsules coco master ena di eco tu ye coco na se wodofo coco ye yade bone enu ti no opese edi ye coco no a ma edinye no wa bra di 3 eco capsules coco master ye di 2 coco na se coco fifiri oto a wodofo wo transia anu odene papa sa na fifi uyam so a eno so akoye asem foforo na me ka tira dasa se enipa bia wudi adwane koyam ka hunu se koko wo so koko fifiri uyam aduru ba bia susanso bonia edebrew no enya asem keto akra odofo memma ho odin ayamre nyina no koko eka ho eduru ba bia usisi ahoden no amama ya ejiremu no nyasem ketwa eduru ba bia tumu se uyam no untumi enyaw nan koko na ye sanse kyerene no na ye pese etu ekoko ase a ena nwumere 3A Herbal Center wode enu papa badwa so sanu papa no 3A Coco capsules Coco Master ye fantu ekoko anase na me kanfo 3A Coco capsules ama ho ni nyina ne se
kokwa duro bi wa wonum a wanhwe ekura ntimi tukwan ne mpokura watumi akoje wadamfo kwa wa bra obesla wo wanhwe ye obegu wonum ase obehwe agu ho na 3 eco capsules de onum a wote se de wote a enyoma ginagina so na etu koko no ase odofo yenko kolina ka ba dani e ba misti e ba ene apidank yenko to 3 eco capsules koko master ne yefa tu koko na se na yefum kwan ya yemfre ewa homa trufo wi so 0546 107 107 0546 107 107 3 eco capsules a coco master papa 21st clinic a sciatica expert na ye kope edupa papa na ye tu sciatica yade na se na edupa papa ene betumi enya pa de a odofo 21st clinic won na kura se edupa papa no ye di tu sciatica yade na se sciatica no e ba foforo no da bia meka ma me bi so se e wo fosu de de beba de hwe sciatica ne ba foforo na ma fosu sciatica ne enum o eno so na bi nye no na ne enom sciatica no ne yade na kasa no e so sisi e fa osirim ona kokomu akosi una se sciatica ne ntim yade e twum jum ano dene okotu abuyi ugina ho abuyi sciatica no ya papa akando do no a sedem do na na to na nanom e won se do ne nhran kan dom bema se 21st clinic eyi ni tie no wo de bibiduro so ene tu sciatica yade na se na 21st clinic ba ye no eno mi ehu se yade bi ye frɛ no sciatica ye konye kotu sciatica yade na se wate wa bra ye ko 21st clinic wo branches bebrebe ni nyuma penti 15 branches ena wo Ghana member laboratory ne scan ni fidia hudo pin wo de wo befam ya de bebrebe da wo se ye mfa meda 21st clinic na ontu ase emfa emma yen odofo ye ko ahwa wo versus kumase ya hwa wo versus woni alpha radio no ene ben ho pe court council quarters court junction ewo obuase domi market enkran ubehu 21st clinic ewo sunyanen kranza techiman 21st clinic osinye minie 0540 311 311 0540 311 311 Joe Apple Electricals abadum ashanti abadum kumase Joe Apple se menkancho se what the signal cable abadwa so na sa signal cable no wire ayede ewoye yefie wa bra ya twa kosombo nyina mahoden signal cable na mekanfo nam dia ma ho enkofa woye bia ma ofie nkwohye efise cement to den sa na edan so boso edin ye papa odofo ni nyina ayese to signal cable ni bi na emmoa wo kopa wo ya so na signal cable no ya kan Ghana wodanu Ghana ene wodanu so and the signal cable wire no sentiment me aka na anwumre e de akyerɛ na nye premfandia signal cable no Ghana wire pa ye tobi na ye fa enwoya dan e Ghana ha ne sayonti no Ghana Standard Board agye atum Energy Commission agye atum efiewurafo agye atum na latisi fo mo de wire papa no edi dwuma no wo signal cable wire bia yes yi ne totwena emwo ekura ye vie be hia na Ghana Fire Service for credit madanse say signal cable ba ye no o manfo dan hihye nyina no eto atwa empepradie bia de wo ya fie bia no Joe Apple se me control say wo bi sa underground cables transformers ahodo so wo bie yenko Joe Apple akate wa bra yekopa signal cable kopa wo papa aniato Japan house oni empty abrosano ededi hwanimu asisi tase rank de nyame ye behu Joe Apple Electricals ewo ho na ye fra wo mo ahoma tufo we so a 024690 5898 0246 90 5898 ana 0543934550 0543934550 abedum kumase abedum ashanti Joe Apple Electricals ono no eno ena yeko na yakwa akoto wo ya papa na yede abo ya yefie wa bra yepe akosombu anyina mahoden kanea yene malam atwetwe nkomo malam ene chief producer bema usu kantankran atwetwe nkomo ye ayasem yeko nyekotie nkomo twetwe no emra sisia Miko village bi Yenina ye tie Sompa ma said anko enura kapre kura ni mehu ontina me ma se me asende omo enura no ma frɛ me dan for be na se emboa me na me nya bibi kakra sende omo o kan la ta ma de ma kula ni ska ose
What kind last time I would demand Kulani Sika? Me almost sika be 5 days ni. Say. And also there. Me almost me send almost 50 cedi. Na Kulana kasa ya rebe pa for tine ha Kulano. Mpacho ma no na ma ye ayi se mantimi anka sem no bebre. What would say? Niem do ho yana yem pe kasa bebre but edu say ye kan ye say yen kakakra. How say mine oba na ye tinase. Oba ye na they were me yire dada wo ho. Enti me first wife wo ho ansa ne mine na ACI. Mine na CI no so ye wo mu kakra na afede because it said there was beside me say me wo yire na me say oh mpacha me wo yire e wo ba wo mu afede e ko dru be bia ono the way ono pese on control no me sha embo me ba fuma ko because e ko do sana ase me share my life na or pese on this table after the first wife on our side because na baby me wono ne baby me first wife no a different place now see oh ono oni me nchen ono me ne betimi atena I said the onya kwan wura mu me first wife kura na adani trouble money oh nchen ya o frɛ we na adani trouble amount na adani trouble kasie and what kind of what said what can we don't want some so na heading me see they say me friend bisa if you for some krana adani how me say okay yeah but just small interview na afi no ne bema no akasa ye hu se opusupusu ahoma no pese ni din komo ankasa na afi nyoma atuto din so onye ono ana ne utimi putuputu no question na afi dwumadi no aye kama na enyoma enkonkai papa enu ti no sabre ye ne Dr. KKB Herbal Center simadu pepepepe ene interview no abosu mienu na Sompa Asem Mpe Nipa no abeka kra no ahwe ya yenya dadaje kwa na ya story o ai efrise amanfo no say oton ade fa ha eye kama enu ti amadwa ton de no bibie ekoso kama enu ti utifie ye debra ne mo adwuma ho dawuru emfama ho tititia Dr. KKB Herbal Center o say yentinimu asem na asem o kan ne say enchiato no bramiento nchia ono oni se duro no kura duro no enu ti bramiento nchia o to wia tuameka umpewe na apede hen Dr. Memo Akwaba mejozo pani pom te say oh twedi ampone na nu branda oroma aso ye bibia ye boko ho na se amanfo a eba ye kiro mpono nya asem ketwa ye promotion no suguzu koso noki ye say 500 cedis per ebeda do so busmi mu ni nyina noki se ma wakwanya na tua ne nkakran na umpewe na apede yare ase yare ya ama me no hanse free yare na no yesua de ma adasa hu se ya bibidro ena ye dia asa bibifo ena so ye besua de bia fanyalwa bia ya tete se yesi eya abusua yare enti de na ma ne ko ye abusua yare Oforisuo sabe oba de no tie ne bo nipa ena ne nimdie ne nyansa mu se nka obo spare parts ko gusto mu se o yonkonton ma wa kada yada na mde bedi abropa enti nyankopon nimdie mu no wabo nipadua no mu spare parts onipa desani wode note na abowo ena wabo duade asi note ni mu se dua ni ntwi note ni mu anwodi nro enso aba na ni na ba ye wi yemfa na ha ban sa yare enti no desani bia ye fe onipadua fi se spare parts ni dua no okay o man so ye di dua na sa yare ye fe o ma bibifo enti dua no ho ado ye fe na de abibiduro bibidi bia wo de ni dua na kwati wei ekofa chemicals na kwasi broni akwan bia ye moa ya ni sunsun so boni ne yare a ne ye hunu ye fe bia busu yare Oforisuo 1952 yentie yes yiye pa 1952 sabre no na Ghana ye fe Gold Coast no ye she British ase enti British Medical Association esma two researchers so momra Africa Ghana hanum embe research about diabetes and pressure patients ai wa Ghana hanum
Unimso Oforisuo munya 0%. Okay. Oman recorded 1 case cry. Until 1956, and they recorded first 2 cases. Sabre ni mneye Ghana for makotra England asamba. Enti na kane no na saa si kire yale ni emu stroke ni dive ni efre no asika fo yale aboga fo yare. Fi se kane obeyisika ni gi so fra brochire na aba. Enti until 1960 abrofo di nuane fo ne ne saa mo ne ma ne ba Africa. Ena saa yale wana tie ebeti atesi. Enti esi den ne be ya abusua bi yare. Abusua be obi anu wa wo tie mi ana wo hwe mi a watwem 70 years a ne nkola bremu na sabe diabetes and pressure wo ho no. So papa ya pressure aso bi nya bi. Yes, fi se 1983 compensu nyina na enye mankanse na na amafodi. Saa bre no na saa mo pizza ne spice ne saa ne ma ya abaya ne ya tu aguso na we hen. Pizza for babu. Enso na spice na diabetes eni honom na pressure ni honom na kuma yare bia ni honom. Ne na nam timi nante kwantenten ebi timi ware for timi ne omo yiri mu nyina hia kosi se oluma be ko wom. Na bre ne ya wa motia ne sisi yare. Eduru won so oluma de se bi bonto atua ebi so de bia sha omo fron wa charge omo battery. Enyinu ju omo timi hia mpoma di agro kama. Ene wo de ba ko be age of 30 timi ne hia. De na aba. Ya sisa ye nua ni die ni akwan. Ofonso 1974 so abrofo the vaccines be by a friend vaccination. Sabe ya si polio, measles, hepatitis and the keka ye be kwatia. 1974 to ena me no ka say 49 good years ni. Ye misa say ye nkola ble ya wo e bi polio mpane be si no mantimi ananti bi e bi ada ne pozo. E bi atimi amon nsa so biem. Enti sa pane na abeboa ye ya na e be ha yen. Ena ebiem nso no hepatitis B vaccines amode ba no so amode be ko aboa yen se be ye be nya hoden pa akoatia sa amoa no na ye ni pensioner bia no watwam 60 years awo hepatitis B ya ye wonyalwa no so nyina ye below 49 years ya amode vaccines na wo yen se omo bo ye ho ban ye wom ne nya yale enti na amode bo ye ho ban enti abrofo timi tena na America, China, Spain, Canada no aka kire ye before se wo hu se yale bi na wie mo ba na ka Oforisuo nipa ni from one timi nante Broni betima ya vaccines e de adi yale ni mom kan e de abren se yemfa won ye widiem enhye ye widiem fa ntwan yale no enso ye betratra wa yare bi amada ebi ni se yeti se yesi Ebola bai abatwam asabe ni esi apan nkusie ne nkrante na de Ebola ba enne Ebola timi ate ayira enkrante ne apan ne nkusie na yesi ma yare mpanyifo no beto akrante bi ni kodi ne nam kra se yale egum na ne bi ni nti de no mo ka kire ye e no mo de your system na da ni business nti abri biara yare enko na e do kro ye dipadua mu e na se be ye de dipadua ni to adu nti ne se fa number 0557 34 60 0557 34 60 and 0246 71 69 82 0246 71 69 82 sabi omo de diabetes ni pressure na be dokro ye na ye tuagu no yi so wia Oforisuo ye hwa dansi de wo mo na mo tutu kro wo mo stroke aka mo to wo mo de ba doctor keke bi e ba center ye di no bra kro je atu ase ye ti no mo free the veins doctor and then chani ye twa ni panan en ebi da hospital ebi wo ebi ani ye omu bisibisi akoma ya de mu ahoro unim say stroke ni diabetes no ho panyin ni stroke diabetes ni pressure do na omo wia omo panyin pa ni stroke enti ye video wo bi a na sabe aja wo ya ne nsa da ne ho na stroke ye ya kana to wo no ma ye dia bibido kroji ahwe na ma ne ono tototo ne nsa woni dem wenu mu nyina ya bibido kroji watumi nante kama we nyina ye KKB center heba center ho no ma ne dia bibido monsa no nie ye nsa no adwuma ni okay enti de ne ye te wo twen say yesi abibido mom say kidney e say liver ne ye atumo ne emi sasa abrofo na manya kidney ni liver problems no omomonum di aduro enya abrofo do na no monom kaneso ka benya kidney problem na di fira mono ne ebe hwe hu obibire masako ya betu ye nanom sabi Africa hanom na ne nanom sabi obi twa 70 years na 80 years na emfa no he dan mu ma sabi obi tete ne turu mu bi no no mo na tete ye nanom omunya daje ne omo nanom kwotena ye te ye made ma omo no mo hwe omo nanom abroche na obi nya 60 years na ye de na hedam ne ahwe obi ya pa obi ama na o hwe na fise wada na abrewa sabi eja ne na egu no ho doctor na de TV so ye diabetes no diabetes kro no ena ye dia bibido kro dia hwa ma ekro ni nyina ewu a wo hurihuri na ni eje no ho sa no enti we to ye de say ye nkotwa na de wo hwirihwiri na ekro na ye no yes ono na kro na ye na mu na baba sa no enti wo to say ye nkotwa wo na nye den we na ase yanto nchia no yanto nchia wo de so say ye kotwa wo na na ye mede no Oforisuo de o si ye kotwa ne nan me si ade che yemfa ne na Dr. KKB ye ba yanto nchia wo de say ne ka
ne dan na japade na sase na opese o de to so won tua kapre ko si se behwe na wie ni ade sika ana ya ji japade enti kumasi aye wo so ame me community so municipal assembly ha ya and I got tema your community 25 we dia ko last stop so na Accra your Weja old barrier okwa hafu ni important your hafu Kenya si number 2 so na ko techima your Twimian Kwanta Lago di Gada fie wa fa number no 0557 34 0557 34 and 0246 71 69 of course obia yare yese ko hospital ho na yare sawo na se bi yemisa ye wo sa ade ne yempanyimfo na se bi mo na mo se mo training ye yakra ndu abre ya papa edi ko school aba ya bo doctor degree afa mo yare na mo dwane ko brochire okoye se be lab keke kra na dwane ko brochire ne se be of course wo ni minister ko di lab wo hospital when e be di kan we no na me se di odi ne ebo na fe ya de no mom yale a aha na 30 minutes walk anabia wo tu ne kan nka wadu no wasa gya wafu play atwom be 3 hours 4 hours akwa brochi so ko we no yale ne nu na mo kra be ye nya na anu so yasem enu na mo kra be ye esa yade ana esa yale afi mu dwene gya nu ni ma ye aya puye na nanu makwan aka ne yomo yusu di atwa 120 100 years omo ho den di timi na te kwantenten oledi be company eye problem no atwam 80 years ena no be hu kola totofe wa no mo nyina hye space ko school akola te wa no wa ye sei ebia no sonsuo afeli e de se omo se omo ye nsuo ba na wo de sani kwa mpese obe wo sa aba yi bi na nsuo oni nsuo no wa na ye spirit a ope fans wo de sani kwa mpese obe wo yalefuo nsuo na ono che Obaagye fans wona e ma wo yalefuo afen kura no mon ko hwe brochire stroke ni yalefo mu go brochire won se broni won ni nyansa mu no no ntwa saa yalefo no mu go no metu TV so Ghana fo ni hwehwe ani mu ne betwa na no sonsu a na otwa na betu social media ase de odije fans ye ton ye ho ene ye ton ye ho saa ma abrofo no ko hwe brochire wo ma mo de hye wo brochire frɛ misa number of stroke patients, diabetes, kidney problems ayalefo mu go brochire mo do so chen Ghana population enkola nketo wa mo breast cancer ene enkola nyina nya cancer enkola nyina se be ye omu CS operation ahoro kan so Oforisuo nka obete se ye se yekoye obi operation wa busuafie mu a gana eja adwo na esu ye nim se ye koku na ani ene ma na akrati mi kosensan to se ma we dem pese ye operation ase de abe ye fashion mu twa na mu nyi ene ye twa mo na mo ble of omu wi aja omu sisi yale ni to sintini we no na kuma ebo ni kinkim ni tidwa na edwa no onante kakra no wa ble afi 34 bucket ko wontimi pejam ade ya doctor si ma menya adwuma mu odu na the age of 30 ya pa wo ye si menya adwuma de na odi benya foto ye je na ye wo ene ya boye ma ni nyina merewafo afi o mo de o mo wedie na eche sindro da biara da gise wo to adronom enti bisa so benum adro na kosi da ben adro na ye de wato so nkwa na nyina no benum akosi da ben we me hwe obi prostate enlargement e wo bedwom Ghana ni afi onya anwoto wie ya wosan call lab no ye sa ka kire abrofo ka kire ni se enam se wo computer so dada se gise ye ni se ejire kosi se ye be ni se ejire de onya nya anwoto abran ni pana ne ho ato na no bisa se na bisa wo se uni padua mo te sen uni padua na ye kasa kire wa na afidie na ye kasa kire wa wo hye afidie ni post papers be ni etu hye afidie ni ma wa ma afidie mom e na detect ama wo me hwe woman bi so wo US obi a wo pressure ma hwe na ma ni pressure na ba normal afi o call lab doctor si wasanya diabetes wo boa untimi komi krom Ghana makọ pension mi komi krom Ghana wo boa do ni diabetes me ba mo se me wa pressure ma no ma bibido a mi krom Africa do ama afi pressure na ba no ma ye den be da ni diabetes won adwe na ni se akosi broni pese da biara da odi ni paduane ye business fi se ni ma mienu ne control ni paduane Oforisuo e ya aduane ni aduro eti ne wo Food and Drugs Authority aduane ni aduro ne control ni paduane hwenka ho biem eti abiri biara indro na egu pharmacy no wa me no ma e be expire eti be den wa be no gise ye peyale ne hye widie mu ansa na de biara da ye di ni padua na e batra yale emne bia so se yenka ye tete no yenka ye nananom akwan eti nipa ye spare parts e bia sa nua no so de Dr. KKB eti na ye ko bojampa afu Kenya se bojampa forest e ko penua e de betu nyare wase emu diabetes emu stroke, kidney problem, liver problem, prostate enlargement wo de yare bia ye do kro wo mu nsensem ona mu ntintin na e twetwe wo do na si fom na atom se fom umia na atom se fom obi pa bokro wo fi na se awontewe this obi born Fabra KKB Fabra Dr. KKB abasen de nya daji nye betinim na mojanti mi ne atrim mo fusani ye wani su ne ye obisibisi utidwa na edwa wo akoma bo kinkinkinkim awo mu sensensisi yale sisi ni chima na echima fe de ama belt adronko amwa abrofudo na amwa belt mum na beje wo e bechima be kan wato honom e mani nsisa
oni oba ni hia ma na ada ne manso fa bra Dr. KK bi e ba se ne entonchia e ma obi na ada se yale ne ye honhom next week na ebesua ya kire ya chi akwa no ye bre no afu Kenya asi number 2 okay e na sa so na akotema community 25 okay be dia ko last stop ko Accra ye wo Weja old barrier okay sa so na akotachima ye wo Lago Digada fie wo atachima twimia nkwanta e na se be wo ba Kumasi Krobia ma we wo so ame me kom na chi wa Ajadu street wa bu free me kom oba ya so ya be 1 minute walk fa number no 0246 71 69 82 0246 71 69 82 and 0557 34 60 0557 34 60 Oforisuo ya sise ni paduane ti ase ne de odasani se wo ti ase ne de a spare pass ye duane ti ase ne de emfa yare ni nko wom African mamas die with disease after the last 3 dies to spare pass ti ase do bi biaras enu ti yade bia spare pass etiase na etiase de a edua no do tumi kokwa ibrentuom ekofa sa edua no ene sa homa no haban no eba no eye Dr. KKB Herbal Center omo ena sa bri okofa enua no eba no de abetu yade no ase kama ye kwa yanim bafo ya boyen tabem otetetu ye se tamale ena ye duro malam ekura duro watumi ansa ne ba eyade abrewati ya pusu ahoma no a eno tino se malam mfade a yentie ene no ye fa nkonko yanim ena woka no so de woka we ho asem so na ayeden me see te say me friend bisa if you for some krana adani how me say obaye na what bisa me say me wo yire na me ka kire say me wo yire wono ne bae me ba malam me ba wono ne bae say wona wo send pe e ma na chi wase ana say wono ne bae say fanu ana wale no o ka so wono ne bae me tiase won say yes here kasa wo pe no wo ka tell wo yin kasa wono no bae te say wono no mum na ba be hwehwe wo be pe wo no okay won say chui no me say dan ti chui na ka aha ju de yen ko aha nti o me ma ka kire me say me wo yiri nti abasa na asi akoko duru ba bia me hwe a ha wono do so ma me sa tam so na nyi sa bem nti de we a wono pe no man kinia me se o sa de emboa me nti abasa na asem no kokko XMP da bia confusion ati ono duru ba bia nyi se na wo abamda ati onum nye mama anyi se na disturb afi de obe wo ya afi kola na ye some ususu se na wono num nro a wo peso yi akwala na oye dipe nti ogen se no na ma kwa na ye yalefo no dabi mentime mata but on se nipa de oye na din se obe num eduro ayi ni se na amma akoko ye di sade ebitima ba se eduro ne na adisable kola no enu ntina ma wo behwe no na ye de ama wana mi hwe no o se hipa de usu de usa of de beti na o hwe no mam nti ngami aduma me fre me nye meba mami mi se wasim we aware ne de enya amaso companion na wo yese o ko nchen a na wo fe wo yire bisa se fie te sekra ne ade a awale na bu wo awale wono so aware akwa no hwe mu asem na ye ka wo yire ba ko na wo kana asem won ne won kwala ase ose oba no a wo ka to first wife no won na wo say ono owo nkola ni nsa say ye wo won ne ma okay na said o yes sikeni ho ahotwe ne ade no the same thing na sikeni ho no first wife na o manu a me nsa na ho no sa pepepe na tie ho ana
ɔwɔ sɛ menyɛ kakra mekyɛ ma ɔno side na me ma ɔmo so kakra bɛpa kyɛw ma me sɛ wadwuma bɛ na woyɛ me me so meyɛ hɔhɔdela kakra meyɛ malam dwuma bombata meyɛ kuani kakra malam sɛ wohwɛ humu nneɛma mehwɛ kakra ɛtumi sɛ sɛ asamanfoɔ yareɛ ɛtumi sɛ sɛ amanfoɔ yareɛ mpakyɛ ɛyɛ yare a mea bɛtumi atiriti a metumi asa kakra na ɛnyɛ yareɛ biara na ɔhu sɛ obiara ne the way a ne okay malam ɛna yakɔtene ne ɛwɔ tamale no akɔdaa no yadeɛ no wɔse ababaawa no nyem no na ɔnonum nnuro pɛ so oyi akɔdaa no guo nti na ama akɔdaa no hoɔden no nso ɛkɔ fam no maame sɛdeɛ malam ɛka no wɔse onyem no na ɔnonum nnuro pɛ so oyi akɔdaa no eguo ɛyampa Pacho ne nim na go ase menyim no ant na okoye otu kwan oba nso na me da hospital me me ba pain na night me nu medro bia ye oboa ne nim na go ase ati so kan to so o kan to me so ne ewu okay omna samu voso stay ayen chete for na ayen konetaw na mreno voso kakra bit makache yenwan mo mutie especially ma ampa se wo pe oba na de si obesu aya na adwuma na 100 ya wo de si obesu tibi ko 50 ma ba no ya na chia sem no so because one kasa no obi na de ne ma at times wo mo de be ma ana oba ma obi no wo behwe na bi a wage tefa bi ya na taye sa wage sika bi wo de madam fu metimi de na ma madam fu metimi de na ma o mo anhwe suban ya nhwe bibia eno ane se ye move ko se busa ye busa we de ne betimi de aboa wo amunti o ye boa nipa wa nanso se momo oboa ye na ne ye boa ma okwan bi so Oforisuo se ya ye tententu ase kan sen saa tententu no akoma wonam soro na opeso ho akokɔ ba ohun the way a oho ne tension city a wo ma wo ba ohwe na onam so no hu se so obetima ho akokɔ ba no nya ba bi obetima fa obeho ne ntam sese ye busa question bi se be ma no kura no so wo he o sande mo so wo he o wonim fie ho jesa ye ako ayi sebe kama be ma sebe mpredwasa woni ne yire efa ofa ne yire ne nyemye oba na weni ekoka che na pajoja ayi kama be ma no aja oyira wo jesa mfa no sese wa wo bai ade we ye mede bia me so obi ba na nasem ye ka ya na omo tie no mfanya desua sese me ka se wotiwe be ma bi ba wakom a se bi wonim ni fie wonim ni bibia so mpe because obi na ye da edi ni ho dance de ama sa no ma no I tiefo hwe ni ye pa special ma se obi se enameme so wodi wo ye o enameme so be ma wodi wo ye o enameme so ba wodi wo ye sa no man accident ta sim se one be ma wutie ne nkomo a oso no wo yire utoso tu nti de wo keken ni nya na kowie se ono sa oba na ono ne dika wo asana wo ba no 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 hia chen wo ane akwala no tu wo sa kan sembisa mpa akwala no nuru no mari na hwe obi tie na obefa nse ye no kre because at times no se oba nyem na se situation na dia no hwe na no man koyi a wan koyi oba sebe bodwene ko akira o de aduro beka enti de wo ka no ya hwe ya na ye kwa kwagie di sa akwala no ebi a wo de aduro kan because one adene start no me de bia maka me sesa wo fa wi aburo na obema wo ahwe ne ntutuyem adene start ya fa be ma no foundation na nye ene didi ma beto samri sese be ma ye otwa suo be bia woti ye busa se woni mo okra se ye du okra na wo fie ho picture de ye betim da hwe obi o ba nyina so pa na se o minim be bia woti minim ne wo fa bi kura ekro mo okra minim na busuani bi da sister oja we your ba seven pedras we a nice lady and na wonya akwala nso entrama no ma bi mbiti mo amutie yen
edumre bi wo ampa enam obi so mo bitimi nya ware enam obi so mo bitimi adediye na nso edumre bi a ya yen hwe bibi kakra ampa sister no wado be ma na mam ampa no nete ede nwremu na nso yeye eno anse okoda na edai woni ne daaye sese we abai wato pia fajan mame ya fanya disua sabi wode abedaye emu ye behwe be ma no otie na obi nim na omomodemra ne ene ne ntrase na mame nso wukwa ye research ye na ye babua obi a kyese mo baye samwa we de se ye kase ye faka akokora na efie be mu ne ye ko so tia se be ma wo se fansan malam Osman wadaroma utie TV de ekwakyire obi tie am frɛ ne sɛ adwobrɛ wo ente sɛ ebe koso ne na di nkomo wo mra so far as one wa wone de we ni chief ase a enye ye except so obeka sakura nya ne ba me da se okay Osei Aboagye ye be hwe kwan ye mfa so a ye be hwe akora no because se ska ho no mu a obi ho no mu a within 7 months sa 7 months no se ska ho no kwan na akora ntimi survive kama se ska ho ekoto akora no ho a ne hwen na ebu ogum kora na doctor Fortim sane ade because akora ni dem ebe wiase musa akora bia ya wo no peche wodi dem da na emos won hwe no ebra wodi dem no firi ne kula brim ni bana na se ska nko no amma doctor fo amfa eniema tata no ho antetre ne nsa no amma na bedi dem na yenhwe ekwan ye fa so hia ema ana ye yirenum ana ya tofo num sabi da bia me ka se so oba akowro no homa be ma oba wonyimi oba omodam oba wonyale no wana mo no me hia be mo no akowro no ho de bi wasem bia wo kan ye wote ase ene ma no nya gidie no oto e de ma wo a wonya adaje ene okodaye no ye ne ye hu nsuo ene gu ba ho na ma be obanya ye funu anyinsan ame anya ba eti se wo mpeba wo wiase a wo kwa hye condom so kwa hye de condom ene oni obi ani ase dade wo wi na wakase wo yi wade ni wo prum wa chichire wo do wade hye wo na ko fi nge dade na wo hye condom na de kokogum a mi na maji nyinsa no mi ko bra bo me timba bia medwe me ho o he no mo bro a mi na maji nyinsa no malam dia dia malam ei Osman kibe na one me kare sanse min titwi wo tikwi malam Osman wo tikwi afide on tikwi na ko pere nyitwi na ne kae masa kika wo semu ye malam Osman kika wo semu ye yemfani ha ne kwa Africa suma fi me ka to pren wonti min na ne abofra ne na ento maamene so maamene mresa jai na ka wo ko de ka wo ye nduro wo ji o manfo ma emo mu nduro de o mu ni besa do mu ni besra do mu ni ba kire o mu nsa no mu nan do mu ni ba kire o mu kon wo de wo nya datie etiti nduro e de mankrofo wo akasa wo yimba me ma dwumbo ni ma otirim sa me ka cho brain bo moden se obeba na odi sika abeso abofo ni sisim apaja akora no ovozio sanye sa malam no ono na duro no obetete asa okay ye de suru wisane hwentia pepe akekaduro ene ye mu nyina ebe frafra bo no akasa obesa duro no ye be mena nyinsen so oye nduro ayi wo hwe siri bi de fre na abo ne bayi no abro ne bayi no be manyim santa se so no ne be no koyi nyinsen so de okowe ade ana ade chi no oba no so san de toro pe bi ya dai e de ato ewiase se wo se oyenko enhwiase awa amnemu a wo bedi ka hwiase eti malam Osman subane kuta na adwine kuta ono mimi no nkyere saa because one she condom ana wo se ne pe wo mane tiase ansan wo no wura dem no akwakoda eti memma wo hawo enkoto abofranso maame ne so maame no abre yie ma bre eti mumma ye mumma kwasia mumma ma ne mire no entumendum ne bedum le bi no ne wo ko sha be ma papa enso na de wo de yi nti no wonya ni enipa ne mugidie malam Osman ya tu ensafro ba bia wo bia me ento nka enye sase mo ye besi so kopim se enu ni nyane besawo ama so fo ado abi na wo firi mu fia wo sua nyansa chai de wo cheche ne bra be hwe oba na ye won kasa oba ma no oba anu nso na agwo abofra okay da be hwe no
Abrotia. Of also, be my tia say Aboagye corner. Area so we no obin who Emma obin keka. Say Emma lam no na onye ready say oni ababa we say bewa. Me gidi ye say na otene de baako ho no. That was saying kwa mana ni kana menem. Say wanu akasa na kono. Say ya onu akasa ni mu niema na keka ne ho. Emma ne kwose ababa we ipe. Na oponi nyina mu no. Debia wade ne bema ekwa ababa we ho. Ene ne kwakwada na nyinsan abade a. Onhwe kwa pa obefa so obehwa akwada no. Na wonya yampia na mane amahu ye mfantutuka ena me ye hozla ena me ye malam kakra ena me ye afuo kakra wote won wudidi ofo so be ma da na ya ne kasa wai wode na asamba ko kan ya ne twanso no mu kwa se obi ani ho a wabu ada eden ye obi abedidi etu anu so no se wanfa bia ma me nya mi wa so no wo ye malam wo ye eja wo ye father wo sorry 30 cities o sorry 20 cities o sorry 50 cities sika ko kase na 100 cities a of also be ma nya ne hwere no e bia ho kire na aba no so na so ye sra ne se o ma ne ho moden e ma enhwe no NCP 90 na obi nim daache de obeba abehwe obi e bia asa akoda ye ka no wasem ne ma do so de nso e bia no na e be gina pintin na watimi ahwe no e wo ne nkokora bem to hwe na ne nkwa abofra no nti ma mi kana koma nto ye be hwe na malam na ba be ye na sede me da ase. Okay, ye twa ye ho embra sisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hey, Sewa, me who watch you? Me and Nana may be say cry so quite brochu. Kwaku, afraid of Beko. Men crats are cranny. Hey, and you remember connection man for Dinko for secret when you're trading Musan. Oh, Express Group had Darumenti, according to IF4. Upper so to Quancosiandia. Express Group do Beko mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visit in Swa. Express Group do Beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. More person to Quancoye Jumansu, obits Midowako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahomacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Eje usu me so kokoma yato trader shako powder media droni bibra me wine edro we aye pa se wade bibi a wudro wo mu no wonnom trader shako powder amono mo wa na use so asobone na fru so ana obi nom bibi a ye wudro na wonya bi de manu a edru ano e ma nipa nya ahoto oba wa kan no kore pa wa chese trader shako powder wonnom bi ampa eye no kore tiefo so bi nom bibi a ye wudro ana wodi aduane bi a wudro mu na e de ha bre nipadua no a trader shako powder bi de adroi ene betwitwaje no trader circle powder no a bema na ho atọ fom sa wote so obi anu ano ne bi a wudro ne and then me man amaba ne yewu omomobo te okọ ne make sure so the 5 place aduane no ebe 5 o'clock so we are make sure say me wo kọ na ho no mo me di amana bi o aduane a me bidi ti me yemi ansa nka no ho Achi, me Adai, je gasto me shi idea wo church. Wo yam ya wo yedwa. Aduane to wo yam a. Ya. Etumi ma wo fe. When it is so a. Eyasem. Odo, me kan fo gasto Mr. Mount. No gasto me say. Wo ho bet so.
Is it funny? No, oh my God. Is it funny? Open do support to a friend 0233 302000. Enya mapping for. Nkwada wanya mfie dumienu. Ni wona wa mankwada nufu. FDA ajetwede nkrato ya tum say ye. Gasto Mr. Yaflu ya dedro. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Sompa FM. Okay. Ya matiefo eni ahwefo nyina akwa babiem eba dia santeman agiatum Sompa Asem Mpe Nipa odia na odia asem ma me kawakoma to yemwate Malam Osman adisia wo tamale omuhwe ye papa adisia wo Osman tamale no omuhwe ye papa de ya omuni Malam Osman mesere no be mena se wa wo de a nyadaje hwe se wa wo a nyadaje ehwe oba me pese me no betwene tan enanwumire debi menye ne sa nemom suantie enu onwamati kopo oba pa ka wakoma to yem ye de odi ana de asem ye ne tamali kura no ba na amanfo oboni punum me no kasa nwumiri omo boni punum ka wakoma to yem efiri kira ibedi asem na chi sede oba behwe ne banko ha eni hia na asem wa wade en de bekoso enkoso no na wofuo doso a ye kan kire Malam Osman se wofuo doso a ye hwe ni nyina ma me de ka wakoma to yem e kira ibetu ho na modi ho dwuma yi pa ma wate fo ni to ye so ye be ya ma ye kan enkokọ ye nim na ye kokọ ye nim no na ye nko Abishop 75 Enterprise Abishop 75 Enterprise odofo say wo pempempradie bia yo ho na wo ho ayefe na ye ka se wo so obabidia Abishop 75 Enterprise na Abishop no wo ye kontonchi de hie o wo ifra santemampo Abishop hu ni za no kotochi de hie papa na pempradie biada aye de tutu ye kom say ye bracelet say ye anklet ye ento ye nan na ma toma bia ban no a godu hihyehyem no yenko Abishop obenya bi na wode ama papa wodofo wo kwa wade a hwe ne koto ringi papa efa sha wo yire efri se wo yire obehwe anim no hweni yi a na o se ukoto goduo eno ena ye nkai dum eya ahyenso de a ema anije ho papa se ye kan wade pa de a ring no ka ho ema anije ho to ring papa no atimi akodwom e de a kire Bishop 75 Enterprise eho ena behu a ubenya jewelry ahodo papa na odi ato Abis Plaza plot number 17 Emrom Kumase woni adehye market no ena ebo ho pe yenko Abishop na mpemprade bia ye godu no yekotobi ne yemfa enye ye ho efrise sika akọ ebre na efeso dia ebre ewo Abishop 75 Enterprise yenko ho na yekotobi 0598 585-219 0598 585-219 and 0554 304 135 0554 304 135 Abishop 75 Enterprise yenko tompe pradie bi na yemfa enye ho na enye fe Joy Cam Roofing Company Limited odofo yenko penchance papa emfa emoye danso Alozinc self lock IBR IBT ena Euro tiles ne metal trashing sa Euro tiles no
Druba bia sensu tokura wa hwe ya wonte no ye chance bia manage ho papa yakoto chance infa mo ye da so na mranti a wakwa dare enim dan so bo na Joy Chem Roofing Company Limited oni omo eye adwuma yankopto chance papa ne Mpe Nipa papa no omo so ne mu antutuntokro amia moka tachiman Accra sunwane wa wo ho Kumasi ha wo ha Bogatanga kaso tamale Joy Chem Roofing Company Limited ono ena aba obebua amaye danso bono akonkai 0540-125-816 0540-125-816 ana 0551-009-000 0551-009-000 na enyoma enkonkai emfa emai duoba no enya atrase de oba no enya atrase yamano man afidie no ma me kama ne no ye ko akoyanim ne asemo die treba no anu te papa wantie bia wa yo ho ene ba bia ye keka ko no ho tro papa panipa me mo akwa ja bibia boko die na utin de sen me den de Sule Adams dodo na frame Obi dodo na afre Obi Sule Adams firi hin na baye bato be free service nso akrum na baye Western region safi fa hin nso akrum bato na safi say ukọ akontomra ene safi de okeka ho wo mo fa sompa eni agro kra itabrantie baye na said safi fo akere do panipa kawakoma to yam ma mene togbe ahaban keke entwetwe nkomomra si madu so na yento aso wate wakosem na ano den papa togbe mema wakwa aba togbe ahaban keke wo spiritual man na me ka kire wo se de wo huhum ani no na wo site ten haban no wonu hu na suru no efri se bonsamo ya wade a obehu no de habai akawo yene aduaba no ne fa haban no ensa yade no togbe ahabai keke ofri beni wono owo sani no papa togbe na manfo kana togbe habai keke na mesemu twen obaba fidie so na enne huhumu asem ene se de be de habai ebeka ama zade na tuatu ameno ni nyina togbe ahabai keke eye titi togbe memo akwa ababiem boko bibia boko pa togbe se ye ka hunhum anihwa na ye kan habasem dia obi anu se togbe na togbe woni hwan yankasa yo mame di kan afa akwenya we so na mechia tiefo eni ahwefo ni na nkrofo bebre omoti medin nkrofo bebre neume medin ye frame togbe araban keke azibrigbo sonkalu kagoka from Benin ahono na kan ye mamintie medin ye frame togbe araban keke azibrigbo sonkalu kagoka eno ase a kire sei ase ne sebi yare bi ogina obi so anase bibi ene ha nipa na sa nipa no de ko be bia na se enyeye a me to bi araban keke oho na ye last me ye abrofudro yare no ye hospital dia me to me hwe nebu soso no ye hwe na se eye yare no na se anipa da se ni ene to me fasa yare no de hye ohun anipa da se ni na to me se wadwuma anipa da se ni na to me hawa kasa sunsun bi na to me hawa kasa awasase we so a me to bi araban keke me ya nipa me bre me ho ase me mpija me ho yakupon ene to me pija nipa awasase we so nebon menimu se uya nipa man transe na bibi beba beto asana yeto na ho uya nipa na se uti asase we so a man transe enye tam ntokwase no enye satam na etoto nti uya nipa na se yare bi na etumi takiwo kwanya ofaso di takiwo no na nya de kitua obe konsusu a otumi nkono sa nti adwuma metumi ye no me nsua carpenter me nsua weda me yetelane nso no nebon adwuma okra mi akasa a me gina me nan so e wasase we so no
eye ahaban a kwan ye fa so de ti ahaban e na etumi hwe sunsun kwan ya beifo to me fa so de yare de hye nipa ho kwan ya beifo to me fa so de hye nkrofo omu na setram no mi togbe aman keke me ka ho bi wakasa odi michi a enya de obetumi ayira e wasase so medam ase togbe na sese ano se sunsumu no se obi awobi se de okan bayisem no a wodi anini hu a ya haban na de beboa no yes haban na etumi yetumi de bua nipa no on se dependi ntuma uto odi komatela no ne hu ahonwa na obetumi eden adi pamo atade no amawo atade ntuma no ne hu kala na obetumi eden because ahaban na wo ho no enye ni na ye the same thing obi wo ho a ade asande a afina obesole obi wo ho ade asan na wada obi wo ho a ye wo kwanya ye wo be fa so a asana obetumi anti ahaban no me nsua e wo obi ho mi papa of family adi basa se we so no eno ya wo me ditum nti wo ya nipa na se sebi bibi ena tumi hawo e wasase we so a na se wo si o metumi ntua na mo bia bio meko ba bia bre metumi ntua na mo bia meko ba bia bre a obia ne ho a betumi eden aba beboa wo isan se busuafo wo yare da ho a enya dia mo betumi ayi sika se okay o betumi ade hwe yare no ana se ohun beto ne ane ade ne bo wo fia we ase nde a omuni na betanse ayi sika atofundaka atwamana ena betumi asiew nti mitogwe ahaban keke enu nti saade enu nti na mi pese mi akasa metumi atrase na anipa dase ni bedikan asemi na makasa yankopon wo David mi akasa no mbetu ni ho anamo na ma protect me ho for the meantime said de be ya boni bi otumi free baby aba betumi akasa adase okay togwe empempi no se ye ka hebale se yomo moten habai enso empempi no amafo bi ayare na so mo ko safo no nchen wo mo maduru a o ma dwenche se bia sunsumu nyina moten habai no a yade ne ko enso na yade ne ko adentia die entia e ba no sa ne se ohun se asase so ayewoi yare bebri wo ho a anipa daseni ena etome de hia anipa ho anipa daseni na etome de ye anipa ena ye ni dan a enya de a ade a ye frɛ no beye e wasase so no enya de a ye betumi ayi saade no afri asase we su wuti no se obi haw e wasase so ana se obi odi yare ade hia ohun e wasase we so a na sa anipa no wa free mu a enu ti ena nkrofo ubetumi akọ bi bebre enya dia wo akasa wo betumi ato because anipa kron no de otumi yew de etumi sei wadwuma de etumi de yare de hye ohun de etumi sei wasetena mo no wa free mu enu ontia wo yase bio nti no ukọ ba bia de a enye den enye nti eba no saade a ye de ye wo kwanya ye etumi fa so me wo bibia wo ba me hona se wo gina so a wo akasa wo behu ade a ekoso afa wo hu face to face said ye ya na etumi hwe TV nti eba no saade a ya akasa no yetumi kwa anipa no ni kromo beebi anipa no ewo se obi na etumi haw na se odi kwa beebi na se nye ye na ye hwehwe mu na se ehu se anipa kro no wa free mu nebo soso no wa haw dia ye kwa kromo a na ye kwa cemetery a ye ahaban a wo cemetery ho no ye kwa yetumi kwa tibia ye wo kwan ye betumi afa so a wakasa ohun betumi ato aha kwan ho na togbe se eba se awari jaye ebeba oba pesoja bema pesoja oba na se yesunsumu a mutumi ti ahaba bi tugem ema awade no eye kama se de be ya nkoda no hwe no be timi ya kama de obi sai no sebi awari jai no de eye na etumi mbua abofra no because wo wale na se abofra no mu dia na se awari no gu a eno ye different but akoda wo mu na se awari no gu a eno de eya na etumi ha akoda no nsan se sebi mi ameti hai mawale me yere omu ye 10 meni omu awakoda ba 38 o yere ye 10 yes mabobra papa e man kwa ma ko 10 mabobra papa
so ati de meka to go yire nti mennimu yes nti mennimu how a e was akwan no so so ati de meka no yes apenifo kan bibi se obi opese obetumi apamo agbada mawa agbada na ise no akasa no eno na obefa woni ade hwe se obepamo anase ompamo patriotic de meka uti bema kwanya apenifo fa so de titi ye no wo ye bema na se wale oba na se du baby na se oba no ni weni gye hu bio hu a na se akoda na wo ni ne ntem no kwan bia so de hia se obetumi ahwe akoda no enu ti na da achen a na se sa akoda no oba banyin a enu ti na nipa bebre ho na omu mfi omu papa because de wu ye no wo ho a ne hu katwa no so ebeba be ye den aba wo so nti sa na ade no ye den otie nti no aware agya no de bebre ho a enam sunsun kwan no so ati de meka no nebo so no obi ewo ho na se bema na obi agye ne yere ana se oba nso so obi agye ne kono ana se aware agya ewo ho obi wo ho a na ye hwehwemu tamu na ye de ye ba wi ase no before oba betumi awale bema ye ndi sikachi se okay ye bekwa ko wale ahufenti afie nu nti ye hwehwemu apenifo transe ne ye cheki se baby a wo kono ohoye anase ohonye asa na wo betumi ye den akowale bema no so no wo be ye den wo be hwehwemu se oba na wo bekwa kofa no etisen ni ade nde bibi sa na ina no ekọ nebo anipa ko market se okay obekwa koto ampaboa dia na obisa se number no yesen metubishe 43 metubishe 40 na adenti na oba wu bekwa kofa no adenti na wu ncheki left to right oba no so sa nti se dia wi aseti no me mabo me bra awie nti no wa ba wi asese okay wu betumi abobra e wasase so no dependi kwanya wo betumi afaso okay enoti se wo petogbe ahaban keke kira kwaya ejosu bomfa efujase kumawu akwantepo ne so eho na obehu togbe ahaban keke yenye na homa no na yemetwa nkomotwetwe no so yenye na homa no 0244 484 747 0244 484 747 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 0244 506032 eno eye togbe abai keke nima togbe asa na de komo twetwe no bekwa wiye no bronye ba bambo te sei ewo se amanfo bebo mo ban epen habai bi edware efrise sunsun wiase no omanfo ya mantam mo nya asem ketwa ewo so bepe abambo bi ana yes ye ka se ahumban bo a eya na nkrofo bebre to me ka se eye tuju anase eye bosum debi enye sa because me ameti high mi yesi kadro ewo baby ameti mi ye loto number ewo ho mi ye juju anase bosumu ewo ho debo sebi uba na se mi ankasa metranse na se metumi hwewa weni beje isanse ade a ye friend protection no eye fidie a wo akasa wo seti ade tu ohu a na se boni bi ofri baby se okay obetumi aba betu a enya de obetumi ade anya kwan afa wo akasa ho ntinu ye hia se ye betumi a protect ohu wo ye bema protect wo akasa ho ye wo kwanya ye betumi afa so a ye be protect o because bronya na betumi aba ni na no obi abompa ye se okay bronya beba betu no obi abompa ye se okọ 2024 dia na setramu betumi ade ayi ebe ye a boni a odi wechi ni na no bra na yensiesie wo hu na yen dwade wo na yeyi boni a odi wechi 2023 no yeyi ni na afri ho na wura 2024 no mo a asundwe kese betumi ayi adwuma nti no isanse wo sori anopa na se wo dwade a na wo shatade a na ye fatawo nti ye ya nipa no ya so ye din ena ye tumi kase o sankrofo esia na motumi debi enye sa na ade no tie nti wo a wo ya nipa wo tumi hwetogbe ahamban keke no tuanamo na waba na yen cheki wasetramu na yen hu se
wo maame fiefo no ti sen wo papa fiefo no so ti sen oba na wo ni wo hono ne fiefo no so ti sen na yen check left to right na me no na yen yadamfo na yen nanti na wo akasa ba hu se de bibia beti okay togbe ahabai keke ena wote ne nka no yebeda se otumi ne yatwetwe enkomo anwumere eno ti na me ka cho se togbe ahabai keke owo afija adjusu bomfa afiduase ene kumawu akwantepo no so eho ena obehu togbe ahabai keke yemfa emano entugwa 0244 484 747 0244 484 747 ana 0244 50 68 66 20 0244 50 66 20 ana 0244 506032 0244 506032 eye togbe habai keke yeko ne ekotia habai ase efrise yeka habai padia eno ane togbe habai keke togbe yabeda se ene wonkomo twetwe anwumere yabeda se pa entino obibia enko togbe habai keke omono obibika our force of togbe habai keke de me amepa ebra na katachotia se fie no ho ene di dwuma na we mia na me ne kasaye se togbe unje mbebia na me kase papa bia na wo kwa na homa chekere na papa ti aso no togbe habai keke na kwatre kwaso be mantoma tie ne din that's it on se wo ko bi onipa na wo ko ne komode no ono so be bo Asem papa da enuti na de bia yeka bo moden ono no na haban no se be nya haban ba akopɛ ene sa enyale be 20 unso wo ka se wo so ohwehwem utie to gasem na wo kana ubusa no question bi wo se atentoma na wo kopam no ɛho ahoma ene ehwe so ati ase eti de ye pese ye kan nyina ne se bomfa ha anya kwan bia edwo so ufira chan ukrom na wo kwa kro eto aso no ehwo na togwe abakeke na wo kwa papa yi o kasa no wo se me de me brem ho ase nyankopon ti enu nti wa sabi obi ji wuku wa kwanto bo nkrata asem aye basa wa sabi obi ji wo yire wa sabi ade ya wo de obi ji afi unsem bo modern na bra togwe abakeke ho kono ho ni nyina haban na wo sa wo spirit ankasa wose ha ye kwame de meka wose ha ye kwame de meka wodi ye ko na wo ko a behudi tuem ofosu mi dase fidi gadochia eno ti ye kotogbe habai keke ho wose sunsumu ohu ade no ohu a wodi habai ene beka sunsum no togbe asa na beka o che dipa mienu bia na ya me pese mechia nanano mo ni ahemfo na omo kumase mechia omuni na se sebi awiyase no fumponko tamu ani maame wo no na ahoma bia enye de enhye ne nkom ti anipa dase ne na otumi ye den otumi di ahoma ade hye ne nkom unti no wo a wo ya nipa na se wo betumi abobra e wo wiase no man ka se wo to anamu abre metumi to anamu bia bi wo to anamu abre utumi to anamu bia beebi a wo akasa wo betumi akọ a wo akasa wo hu betumi atọ no sebi ubetumi akọ nebo wo kire wo baabi na kwan no wa na se utumi mba me number ni na no WhatsApp e wo so ubetumi atwa wo akasa wo sa left ade sene me ade wedi ka ho a de ekoso e wa wo yase afa wo hu eni aduane a wodi last week ni na no tọpẹ àmọ́ kẹ̀kẹ́ mbẹ́ hun ní na akachẹ́rẹ́ mi personal number no ẹ yẹ 0244 48 47 0244 48 47 se ya na ebetumi aka no ye kana se otie na se weni je ho a uba ye wo kwan ebetumi afa so e na ebetumi aboa na wakasa no ebetumi anya awon abobra okay sika nya dia ye betumi afa wo ade kan ne pa ho da ewa wiase okay ye be meeting bi kura po ye be kasa wo ye start obadia ye be bona kwasem anokwasem yani togbe haban keke ena etwetwe nkomo no eno ti se yese ahokyere ewo wiase pa dia yakotogbe haban keke ho na nyoma enkonkai emfa emayen yani togbe ene di nkomo no ye bibi wo wiase o ka ye da ka ye ntuprum na so no togbe se ode ahabai ena ebeka ho ama nyoma akonkai pa
ɛna enwoma akonkai na enwoma etumi egyina so de wo ba no so watra se dada panipa memo akwa ababiem yeah na udin ebiem me dey Sule Adams free na ba obi be free safi nso akrum obi free safi nso akrum wakosam ne se awde efri safi ton e de abeda so Asem Mpe Nipa se yen ene ebetumi aboa wo pacho makosam ne etietia na esan wasoso mpacho na me wo Libya na minya problem Libya mpacho ane udi sen wo 4 months ka minya 6 years and you saw to Libya kasa no maku bi de kwamna for Libya ni din ko kakra ma me hweso tia me ma ne mesisi wate me ma ne twifa so kwamna prove so te kasa no so bitu dia ho a kire wo asam no dia odi asam nam na so no me pese me hwa de kakra bi okay ma bia to assalamu alaikum alaikum salam pani back microphone no okay assalamu alaikum alaikum salam shinhari koish shinjo bayo mia ta madam koish madam koish mia bombino koish okula koish enta gamsi libi wala you are enta shine shugolenta Eliasa Malaga wasta Malaga enta kabila wala kabila enta gamsa tadata sana munkum sita sana wala bye tawa huwa Sompa TV huwa kalam huwa jamaa kulu lakini tawa huwa mudil Oforisuo huwa kalam huwa nibi huwa kalam jamaa shini diri sadiku huwa ahok flus huwa MC bayo tawa ani huwa anze huwa jamaa shukran mali nazu muzana he azu wakabu males esem enta ne yebua sawa madam bita Libya kam sana enta second Libya waju ani mudi kabil huwa Silit ani gam huwa Silit ani gam Bangazi ani gan Tripoli ani gan Tigali na mani waju bye tawa ani arafa enta mudi kabil okay ayua assalamu alaikum alaikum salam pani wakosam ne se ade abeda so Asem Mpe Nipa bacho makosam ne se na me wo Libya selem di ka kan na menya problem na problem bay me nan menya problem free soro na beto form na me nan mienu ebuye na mo dem ba fi na ye company bi na boa me dem ba Ghana okay IOM International Organization of Migrant okay omna dem bae ti omna dem bae a omohwe ma me hoto me kakra na mo se me mpa adwuma bi a meye na mo se meton suminti etu omu sa wo ye Ghana ni na wo ho akwa ahohiahiam etu omu do free Libya ene bae you for na omna do bae omna dem bae omna do be sankran na do ba kuma se akra eno mo hwama hoto okay no mo pese me tu kwan biem nti se be ya me tu kwan biem me mpa business ya me na mo se me kire mo se me so me ye machine nti nka metonton suminti na mo se sa dia me nkope obi otonton suminti bi na menji invoice emfa me no munye check ma na nipa na provide items no fa ma na me koji bi na me de ebre nipa no me de bre nipa no chairman kuku iska wo safi de biso now so omu catch us say omu pese obetu kwa biem enti pe business ya beye e na kan so beye den meton cement okay no mo se me kwaje invoice onipa no ma na mo nya check ma me na skano mo so on be ma no so 8200 be o check ne untimi check ma ne nsi sha pepepe den ya o check ya bia ebetima broso ti e broso a ende sa skana no mo de be ma na mo kwaje check na me de bre ma no wo de biso What's man na de check ne bre friend say your friend chama kukuska na che say omu emrofo no say adwuma be yenti no ehu sika no de ama e na so beton cement it cement no na akwaje check we omu ma o check na kwaje check no IOM fo no ho okay na bi fira akra de bre no de bisu ho adenti na de check ne koma no nse odna ne din wo so obe yiska na ode nyama na ma cement na ma me anu a supply cement na wo waton na sa pepepe enti sika no de ama no omu ma usika bi but also hwe so obenya fa so na so dia bobra omu ka kire se o ha ye ton ma mo ba behwe se bia ne be hia se bia hwibaro bia obi beto bi na ben amu betimi dia akwakoma nipa ne ade o be provide bi dia mai okay anti me de ayi check ne de bre no no shem se 3 days time me ntwen
men sabe kan yamana from na nipa kura wo so de check ne command your friend say Kokoska chairman Kokoska wo dia chairman o MPP chairman ewo oso ya dia chairman MPP chairman ewo bia west ho MPP chairman Bajawani na de check ne command me check the command o tonsment pa o cement o distributor Bajawani okay me de check the command me na akora na no shop ho na ye invoice ne man no ye start ye dika koduru ho no o ka chere se me ne boy ne ya akromfo me so na me nim de ntia o ka chere se ya akromfo me hu de ma ye ntia o ka se ya akromfo tie na ye ho kuru na mfiri so no na o ha samre man no wo sa kuru nso na me frɛ no phone so na o ne man ne kasa se me nya kromfo na problem se ni se na mkoma me bae na o te ase check no de share wansem me de share boy ne nsam na boy no me ne boy ne nyina de koma papa no Who say check na kodi papa no? Yeah, ko ho na check da papa na kwa ka kire me mama assurance 3 days time. Obe provide ne man dia mama. From 2002 December ebepem sisi am no kasai. On surplus cement no. On fa pin kura man. Omo frɛ no wo Accra ho, omo frɛ na wo se Monday or the mama. Monday no duru me frɛ na omfa. School fo ye program wo ye metwa. O wa se eche nsuo me gina park no so frɛ na o ka kire me so o wa san so. Mbisa so beba da ban a wo so kwa Accra. Obetoma kwa Accra. Chairman. NPP chairman. Enti wo abrabo akobo ye no. Se tiefo betie ni ya. Wo abrabo akobo Libya no. Uko prama unambubui. And yes, Libya hono ye ma untu kwa biem. Enti you fond the wabagana. Yes sir. Sa pepepe. Etu amba ye no mama osika. Seven fire business. Fire business. And also beton cement. And I check na command or transfer distributor no MPP chairman. What's your friend Yesika? Kokoska. Kokoska. Bone obi anim no Kokoska. Etu check na man on surplus no. From last year December we pem samiri. They say crowd was say boy now yeah invoice man. And this say what they check na this say? Yeah fan say December check now. And that's on 7th December 2022. The company ndi neguso no. Neguso no. Etu akoyi sika no. Wa yisika no. One supply cement no. Senko mo san withdraw sika no to mo hwe na chese me de check no command 3 days time wa ko withdraw sika no man manager adwuma no se manager da ewo o ma manager na ko yi sika no invoice ni suni was it the enti no enforcement ni man was boy na won shop no o mo frodo no nti we aba ne de ono so de bete ne ka won fa mame nti me pa me ma police fo nche boy nti me ko to ho police commander nanim papa no so ya de boa me se o de inspector mam se me ne nkasa be chairman no 2 minutes ho de obi antimi nya no hwe nti de ono be kan na e fa na ye ne police fo no ko hia no ono se me nkoche na akora na no shop ho no me nkoche boy no ansa na o de ne mana ma me so nya me na mfa na adwuma na boy so onye me hwe me ntimi nkoche no e ma ne nye na say Ghana had them sense bi wa ha o we no for so Aboagye me ko kan on se akwa no aka na won was spark no was spark won krofo bi so wo so ye hefa chairman NPP chairman sisi abanya o di Ghana so na chairman wo sisi o so bepe MP e o bia wose ho na me nya so mbeto ama no de wo so ye MPP chairman ba chairman na wo de check ya ma no wabra ba ko ba ye check na ye ma usment ko to te so mfa so no wo se won fa usment ni ma won fa ma me nkoche boy no me nkoche boy ni ntum producers mra mo ne papa ne di nkoma o mo mechire mi enhwade producers be da we asem me dem ho ye basa basa me ho ye basa basa o chire mu chire obi a nipa ni se de o kan kwa nya no kra abi se me hu asem no ne kon hu ne nan also MPP chairman and wakwa ko yisika ndi abaka ni dwetire ho and I was say one fa cement ne ma on fa mame he asemu yesi so obi antimi nya na hwe nti asemu yaba asemu yesi wa santimam ni sahwi o se sahwi fa he debiso no debiso mpacho no okay ko mo hye wo mo ho producer atransi on se no traders sako pada ye konum bi ye fotete atempon no so atempon no eye bidie o yemi o ya ye nananom e ma hwe bi no abonsu oguso bochuogu so na o yem no ekọ osa ebekọ eno ti traders sako pada
said ye what di bidie yen sanchene no what the nyoma bia keka ho se wo waka nyanya nkyere akawa ye kwone kwano trader chakopada kumura no okwa akoba dikanu trader chakopada sa na bowie so anu trader chakopada said ye be ya toxin poison na kwa wipedi mu no ni nyina betumi apiepie trader chakopada se bema onsi ukwa se akatima kapia gro jadie na mom se wonum aduro bi na se ono oba no dawia no trader chakopada nsusuaso no a se be predua se betumi ama obema no akofom no ni nyina ebefiri ho trader chakopada e da se men kan chosa oyamunye o oyamunye trader chakopada no mebabo kidney na ho de na trader chakopada asoko ma po ne Pentecost asore no ene bo ho ye kono trader chakopada ebebo yie papa Colina Keba Freddie Menseba Danny Heba ene Apidank Mr. Yaba ne blazer rekwa okwa benya trader chakopada ni biato ene ti draso ton ketekete nya ye koto trader chakopada na amafo hia bia watumi anya bi ato edi afrim ho 0243943413 0243943413 and 0266 026 089 8914 026 089 8914 a trader chakopada ena yeko akoto anom Osborge Enterprise yekoto TV na yemfa enhwa Asem Mpe Nipa wate to TV na fa hwa Asem Mpe Nipa dwumadie enhwa bibia nka ho eya Asem Mpe Nipa nko a Osborge na sem nka chosa also a brand new TV ne second hand TV na ni nyina every UK abrochimem Samsung LG and Philips sa TV we no sa brand we no omo no TV eye papa eno aduadue mu afifi mu a no akofa free UK ena wode aba wo se hotel TV no ena pempi no otan edeba ene de sotofo arejete no eno odi free UK abrochimem eba eno eye papa inches ahodo bia no ubenya bi agrada dwakora no aboa dentema Osborge ena semen kan chosa ono ene ton TV papa ewo Kumasi kurupum ha ebu akwa one twenebu akodua suku no JHS no edidi hwani mu Dr. Mensa Aston Tasi rank no ubehu Osborge Enterprise yenkone koto TV ni bi ebeboa ye retail ni wholesale 0277 788 845 0277 788 845 and 0244 363 663 Osborge Enterprise obeboa yen yakon to sem your destination travel services yakon yekotu kwan yeko broni krom akopa adwuma yo yeko broni krom akosua dia your destination travel services asokoma poni rural bank no na edin hwani mu obesmense ba clinic pa 0257 298 084 0257 298 084 your destination travel services obeboa wiye papa odifo Samuel Prayer and Counseling Center ye bremodifo ho na ye kru papa bronya no ya bu ye kogya kwankyere mu odene ye konye kogya kwankyere ebeboa yen ya kontu sam no nyina no ebeboa yiye pa promise and faith no anim guase no ye awade sam no odifo Samuel ho ene ye kogya kwankyere no eno ntini afra na kwankyere ja eno ntini afra na kwankyere papa no menhia hemboboa no Jaba Family House eho eno D4 Samuel odini djuma ochena wo trans yenko hwehwe ye shebirim na beboa yi papa 0504 588 454 0504 588 454 Odifo Samuel Prayer and Counseling Center beboa yi papa True Wealth Products and a yekope chira kwan True Wealth Vision Capsules and a sabri ebo manfo pa ni yade na na oba waten kan te kofom Bema Johnson enkoyie obema opese wo hwehwe omogya nani a True Wealth Capsules and a betumi aboa True Wealth Capsules say oba obaboa ema jadie biada dukuru nipadua mu no wo libido no ate kofom no obaboa no apagam 0206 595707 0206 595707 True World Vision Capsules yanko na yankotobi ebebo ye papa Danke Bar Complex ama mene wan say yade nipa benya wososo na ye yade Danke Bar Complex wochena pachi number 2 ensenkyerani AC ayaresa pagya ne ho wo Danke Bar Complex yanko danke ho wono ene won fidi akese pa yadu hyemu a etimi kyera yade no na wode ne nupa no bi account na odofo wo pe danke nupa no ato a ba bia to no tu nro dinada okwa ubenya biato wochena pachi number 2 City Life Hybrid School no enche ho na Danke Bar Complex wo yenkonye kotu yade na se ebebo yi papa so 266 593
330 0266 593 330 Dankeba Complex Yanko Ayahutofi Papa Express Group Osebra Akontusem Obebwa Yenko Suade Yanko Yajuma Express Group Odofo Yekosuade and Yako Yajuma dia and no who be so benya vesa and conference Kakomo bi mianyi sikedi Canada US and UK Australia Switzerland and Germany Express Group ni yakonya kobo degree abagana baya dwumu miehu so ye krache enso bia obekọ akọtworo bia no Express Group say wodo beko amanyoma konkai Kumase enkrantema islegon behu no takura de sunwane tamale bibia ni Express Group wakontusem fakodano 0249 000 448 0249 000 448 Express Group yenko yefia kontusem enkodano abrampa oni papa na twetwen komo papa no edi asem no kan memo akọ aba mejo so na say o se say awie me frɛ papa no enkomo a wodi nyina ne se no kre so kasa check ne medi ni wa no atwatro check no abedi ni ho na ne nyina ne se abofra no ne ye adwuma no ajejeje check bi a obae no bi aba se ne cement ne ne ma wo ho o magi ne ma ne nyina so still na ne sanka ni sika tisa check na ba bedi no ho ne de enya de a ode ebema abrantie so de bema ne de a dis abrantie ko fa boy na no ne ye adwuma no e de ne ba na me buza papa ze wo na ne ma ayira etu no so kokoye case a ode be chia abrantie no age oniema o se da bi sa abrantie ipa on fan court na court on kasem no no adi ka akra de akọ police station ama police for friends on ko fa abrantie ne mra no mon kasem no na wedu abrantie do ni ne asema me ka chen sa abrantie de ko on fa abrantie boy no test no wo na ne ma ayira ana wo pe di sabre de abrantie wontimi nkose ni titiri tietie mi aso wontimi fa sika na ma abrantie se no wontimi fa nyoma no so ma no wontimi fa ma no okay wo de mane pompro ho wate mane pompro ho medase pa enu hwehwe mane pompro ho also ya chairman way o ya MPP chairman and also obepe de yi obepe MP nju e wo hefa Bia West Sefi Debiso no nju ni di say kokosika mpacho ane the deeper the Frankujo be kokosika na ogba obia hu jo kokosika no die na da no asa abaje check di aka ho noke omna samoa me pese etunu kakra bi ochina meye ho adwuma ne papa na di nkomo if possible eso obakuma se be kirekirim ba bi a check ni free no emfiri ba bi bone abranti akopra wo Libya ena broni ahu se ontimi ne ntra krom wo onsisi no wo mani dwetire wow omono yentie o Oforisuo ma mencha Cynthia ne ofrima awo US omotie pa amodo so mecha Oforisuo on ene no the person catching ni padasa na be out we asese to me Yankopon na di to me ma na nyame di to me be man so asebo de fedi paso sese ye be bonto yi ana ye bonto ye be to abai sebe ye no ma ye ni bi ye na samre o mo petu me e be nante so aka kasede a kire yen na dem person me kan nyina ne se koko sika akola na okofa no na one ne ye adwuma no o fa na ne ye adwuma na we won ka ho edu mebi ho no ma ho wo me be tran fidie so nyame ampata ne ekoka de ni kwase ye ka won hwe enso no bi be ka se hwe edu mebi a yesre tumi na ekuta no wo so ye dan chairman eze obepa MP ene onya MP di ahwe ya 7 president obema ya so wa pakam kokosika chairman Frankujo wo mra ne kokosika wadaro ma obi a wonim ne bia na MPP fo mo sorry na mo ne nkokasa enya mra wo fa akra no wadwuma ma na tra cement ado no akra brand na wuni no except say bia obetima be proof bibi say wo ta baabi na bia we ne wakola na eye kululu wo evidence a kire say na me sabe meti asesi na se me say me kwa koto cement e wa abrampa ho no mo akola na ota abrampa store ho no me ni never ma beto tracker ade sese wotimi busam ne say okay so beto cement mo a receipt a chese water cement na wan sate sa do bi bobo dua ku o me na me ka chow se wotie pa ete sa obi bobo dua ku no mo da me fa sha fridge mu asem o emeyen
enye bad sa ha adwene sa ne ma na ekoso no ha adwene ma nipa ekra edwane because sabi akosi bruni nyina no ke moja ba ko nanso bruni hunu se ni nwia ho akere no memoa no ba bibi ni nko na mafutuo na mekasa asem wi bibi ni nko pese ni nwie so Allah ojo okra won tase bibi ni pese ni nwia esu bruni pese ni nwia eyeye sa bruni kwa no pese ni nwia eyeye no aso na ese nipa bruni be kun no ko heaven na wo awoso usa so dem a obu pa no na wo so no otimu nsam jemi yekuta dwem bone dodo na no aso ni bia me kokko wura mu 6 months bia no nipa kotimbo 600 million sakrofu ko yaso ani ekosa ni minister MP ni hu ne maniema kokko sika wei what one more one kwaso kura no metimi de Pentecostal so no and Assemblies of God and Church of Christ anya sa metimi de so no okwa so dem ho no mo sika obeyie atopo obebuo ewo aso dem oni handkerchief obeyie obebu ni pa waso dem o edi asa no eyi obi sika na chere botom ni nwia kwabra ni bibini sika na chere botom a wodi ibu ni pa ho yesi mfa koma police so yenhye da naika yesi mfa kokot wo sika na de kokot wazo pre-MP mika say wajiji musika na abo no wa sika na gogo na kanzum eto yi kakra koma lawyer wo lawyer sika eti ebe ye de na bibifo yetima trase ene ye nyankopon na tima bomoditi ye nyina mo madwombonya bankran tirim bampanifo tirim abamre woni nkokrafo de mu yinti no ama bone abeni patirim oko Libya setan nye izi sawo enye bete ye kase ostamalaga edanya etwas model be 16 awo prasa dan Sompa FM se utimi hu obi wo esro pa no tadao ne wota opa no from dan ya ugina 40 tatia ohwefo ma won sori biu ekoba ne se ne kobrania bre wo bre ni pedua mu wo hunu ne ni so wo ntimi nko ne wo ntimi ma ne wo ntimi gini sika se famlo e ba ne sei ofo ba ne sei eti eniema ekono ye dwon ye ntiase Ewurade Nyankopon enke asamaye ne ba bi o hye bia so no o Nyankopon de beba o ma me cheche wanye science en wose da ofo so be ma me da se na hwe ensem bi se na se wote aya na obofo no eya na ho kulampo eye obasabasa keteche obe ma Nyankopon fa ne krenze o se ensem bi se meti ana me ho ye mbasabasa won se ensem ya papa yi die enye fe enye de entiase anim enso ono akasa sorry say okogiremu as parliamentary candidate wo Bia West and ahakrampo we no okọ Bia West constituency o share Western North ho nipa be se dumienu a ofan constituency se ne ka ho no be se nsia ka ho no wo no so akogiremu bi wase Bia West constituency say wone ye Rabena Jebible ya no ye aban krache panyin na akopere wo ho na wa se wudi nsem we sei na se wo sa si wo bo esore sa be kwa akopere dibra se wo betra adwa no so as member of parliament a e de ba de na wo de be ye wo manfo na se nkofo wo mem ase no ye kukuro podie na ye beso a e bronku megu nhani po na e beso abribra kodu what you say na asem wunya meye wo ya chairman akurampo keke no e na ba bia wo de na ubenya MP ni kurampo na ne de na de be ye nkofo ma hwe ye ka kire ni say abrantie na no ne ye adwuma no okwa akofa abrantie no na sa we se papa ya wote ye na wonyina benkum ana se difa woni ma abrantie no wo ba bia wono na ne ye adwuma ene wono na ye adwuma sa wo se no wo ye search ana sa research efa abrantie no ho wono akasa ma na ni da fam so de okode adi wa edi abrantie na di hu se aha se na me fra na sa ana mete me kira kwan ni da chi se sika sem bi sa no se me ni hwa bia me maami ana sam papa na betua wona wasa chairman no yai wanti mi anya diligent ayi work bia afa sa abrantie wona kwaye na se bia odum sika adwane a we no besi mu sei of also be ma ye be sa atena so wo kina biem
chairman no na asebo kwaso the chairman no ene ne position na ya won fa nto baabi na woni asempa fa branch sika ma no nyai de okeka wo ho na wonti mi fa we say sika no entete na branch ya na wadwan ne kenti no nyame ya adoma ma me fence ya brain nti no wo kire be sa akọ ne wo biem na wo anya asempa bi anka nche na baabi ya safata se de kọ no wo to so ade no wantu ya prem ne ya kire be na be da wo kameda ase. Okay, yene Seba clinic, enko clinic or if you say omo ebojuma. Seba clinic omo bojuma pa. Was say nemsa yadibia. Yefa emedan Seba clinic. Or for yadie pay enade ko Seba clinic a wuntumi emwa agan no odibia badwa so. Cement Vital Heba Misha no any agan no oba watenka from bem watenka from one kone kopa agan binom ebeboa. Aso koma poni aso koma po bank no any din ehwe ni mu. Yekosa ye ho yade e Cement Seba clinic. Chocolate luxury omo eba kumase na omo kumase a omo ba ne say o se ye nidwa yen ko China enko ye nyoma 5 days anaze 6 weeks pepepe ye nyoma no ebetumi aba kama na nyoma akonkai odofo say ye ne chocolate luxury for ebetumi edikese na yakọ na omaboa ye dia 500 Ghana cedi eno na odema wo mu a se wokra nyoma edi Africa na aba no se siani na eba o se 27 and 28 anopa no dru ekosi no mienu so ena dwumadi no ode ehye so eno nti so pe ho sembisa bia na ginamba yi na frɛ wo mu na enyoma enkonkai emfa emaw 0535 017821 Tron kakakakra if you say we a business and ye baba be no 0535 017821 and 0508 3931 230 0508 931 230 a luxury chocolate or more energy jumadi we eba yeni chana for any edwa kama bema kama to yemwate mempese mekoko akoma nimpi mempese me woso akopi se wan hwe me tiase later so de asem beba mo so wokuo be MPP wona ya chairman wo ho en anu osa be pa MP mempese me kansen bi anwumire ebekọ akofa asem aba men kasa 0551 0551 0548 0548 hello udin baby afrefre pacho for Samuel na sentiment part mnoke yenti opani no kwase ni ni benya so when did you committee chairman na we did the car to say you can man someone and just yourself what is kind of man for Sompa FM it's what me say man people you me na sa de ogu party yeah de yen koka se wode anim guase ye ka party bi o yen kasa da hello baby afrefre udin ndasa me ka so bobo yenti o ma me bisalo sa me be planet no o bra no bla wo bi bisalo ni meli na wo ye fra wo sei ye fe meli ka so bobo so wo so ni mo pa bla mai no ye wicked ankasa ni baby abeka ye se ka bra bo no ye wicked ankasa wo ye wicked but mo nyere ne njisika no so hello udin baby afrefre bacho no ka se ti manse yenti o tachi chama no binyamba bo no yimbe mo fa na mbreme o se chama no binyamba bo no yimbe mo fa na mbreme ado ya hwan ya ababobo no o ya boxer oko obesa afre o mona samase o safre esunsumu asemokwaku hello odin baby afrefre bacho ye flame na asem ka se freedom ko yenti o bacho kwacha sem na papa no wodi no mempre kasa we so mempre so sa ayasem na aba mo fanche edu baby a o epani ayasem na aba menteme ho ase hello baby afrefre ma me udin
Bacho me den de hana me kasa frisi hana bisim. No okay yentio. Me bacho mo papa na pa na sa ayo me magic o musical leader. Ibi kra ansa na won sabe kasa Sompa FM. Ufa pontom Ghana hansa na won sabe kasa na bra wa brelo. Ebe Ghana for instem omo sa yinu wo Ghana hana. Iti me sira mo abrantie no na me. Okay, you best let you for Asem we chana me domo suko yie. Na party sika wudi, Ghana sika wudi, obi sika wakọ bre ne na mu obubu Olibia so a wagya kente so aka edwetre ho ase kire sei. Hello. Hello. Baby afrefre wudi. But you feel go come sit. Yenti papa. Me se only chama an nkasa. Se zo ntimi so. We amane nye fele se mo boliki. Na baby a opeso opre kansa kunya kokoduo no. Mo fa na be se nansa na mo mo le kisa. Mo ya mo nya hwe nansa pe readis. Mo mo le kisa na Obama say na betimenta. Ina we o se yanto abamfa pani ma. We. Last caller. Hello. Okay, Abriwatia. Papa na ofra ya na osi enyama no onya mesra ofra number no why 0546 883287 0546 883287 and 0243 58 another 5878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 wo house so amesro frɛ na besia ne empe wasɛm no pomasi bre emfama yeah, the happy special one birthday Kwadiama Princess Asamoah Oko School or Christ Preparatory School KG2 ena ojina akwade eye omuna Samoa Bema Asem Mpe Nipa ne ba no ane aye na wodanti process yes nyankopon koso enhira omo nyi cha ya hoden ene apomodi wo nyankopon koso atoto anamonsi ye no omo nyansa ene nimdie sebe ya won so abraboy obetimi ede enkunim ewom happy birthday to you Asem Mpe Nipa dwumadie fo nyina ye se ya wish you well ewo abrabom so ena Dr. Eric Mafo one so ene Dr. Panyipa ya 21st clinic wotu ya no ewo ehwa overseas Alpha Radio nchewo the sciatica expert doctor no also no ankasa ne ma me promise Mrs. Agnes Mafo ne na wodente no ye man happy birthday mommy yakopon koso anya wo kese omo anyi cha ya hoden ni apomodin wom oba doctor se wa bre ne ho yakopon koso a na oma wonte ne so aba na wafa obre ne ho emfaso nyina so no emfa ma anyi cha hoden ene apomodin wom so do papa yente no nyamepa ena was ready ama ye nyina ye se ye ma happy glorious birthday yakopon koso a enye wado so be ma fa yetu na wada roma we de sima pe na yenko sese wansama mentoma ehye wada roma se wana epama me glories fashion ya wono ewo anomanje he ye ntina wada roma wo bia wo pentoma na se atade bia kodwumedie bia no friend number 0275 478914 0275 478914 open na kula na de mana no pa enra wia no na wonsa kan yada mu nyina mo asofo so yenkwai okay ya ba chia mama Karo se na birthday back o mama Karo ne ba no na minim de ntia Resford and farm ma wo mo woni Jacqueline se wakoto Jacqueline se wakoto akoda wi yeso mfa Asem Mpe Nipa ni agro na yeso wi firi wa na wo su no yeso yi firi wa na wo su etiema no happy birthday yakopon koso ensure se wakoto ba pa yakopon ma wa ho ofe ena ne ensure na eboso no so ngu so no pa wia na anwumre o ma me se odo papa ye nyifra domo ekọ adom na Awurade bambon so enye kese ewo so ma me se odo ye nyina ye say we love you so much happy birthday to you sewa akoto Osei Aboagye me no mapamfo yakramo ye ko long time